našem čudovitem srečanju. Jaz se zelo veselim, ker bomo danes zanesljivo spet slišali veliko zelo koristnega, dobrega in nekaj napotkov za to, kako bi bilo lahko naše življenje lažje ob naši res hudi bolezni. Zato smo danes v našo sredino povabili profesor dr. Milovanoviča, ki je ekspert na tem področju, bi si upala trditi, da svetovni ekspert na tem področju, ker se že vrsto let ukvarja točno s to problematiko te bolezni in mi je v čast, da danes ga gostimo in da bomo spet lahko zvedeli marsikaj, kar nas zanima. Moram vam povedati, to predavanje ne bo prevajano, je pač v srbskem jeziku. Če bi prišlo do kakršnih koli težav, da vi kaj ne razumete, vam z veseljem vmes tudi prevedemo, povejte, da če kaj ne razumete, pa bomo poskusili to razložiti. Drugače pa tole predavanje snemano, tako da boste si ga lahko ponovno pogledali na YouTubeu in slej ko prej bom tudi prevod, bomo dodali prevod v slovenščino, tam si boste pa potem kasneje lahko gledali. Tako da jaz predlagam, da začnemo. Spoštovani Prvo se zahvalim Barbari i svima vama što ste pozvali da održim predavanje. Ovo je drugi put, prošle godine to bilo posljednji i vrlo sam srećan ovdje što sam sa vama jer vrlo lepo sarađujemo. Postali smo kao jedna porodica, evo i Barbara je naš gost u Beogradu. Tako da ja ću govoriti srpski, bit će ja stavljati na englesku. Ako bude bilo potreba nešto da me pitate, Barbara je tu da prevede. Tako da neka bude interaktivno, znači možete me prekidati i postavljati pitanje. Mislim da je tako najbolje. Ja ću da se predstavim ovako, ja sam profesor interne medicine i kardiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Inače sam član Evropske akademije nauka i umetnosti Evropske unije sa sedištem u Salzburgu, to je glavna akademija nauka i umetnosti Evropske unije. Profesor sam i u Rusiji, bavim se i neurokardiologijom, što tiče neurokardiologije. Mislim da sam i lider u svetu, zato što već 13 godina za redom organizujemo kongres u Beogradu na engleskom iz neurokardiologije. Neurokardiologija je multidisciplinarna i jedna sesija je uvijek posvećena bolesti kojom se mi bavimo, znači sindrom kroničnog umora anemije. Ono što je bitno i što je vrlo važno, mi smo prošle godine u novembru u Beogradu na mojoj klinici gde ja radim, to je Institut Dedin. Institut Dedin je svetski poznata institucija za bolesti srca i krvnih sudova. Ja tu imam laboratoriju i mi smo prošle godine organizovali u saradnji sa EMEO-om, to je mreža za sindrom kroničnog umora, edukativni simpozij za cijelu Evropu. Prevodili smo na engleski, imamo na YouTubeu. Bila je Barbara kao predsjednik slovenačkog udruženja, Sanda Špac iz hrvatskog udruženja, Ine Jaka iz srpskog udruženja i Grace Marie Brikali, predsjednik udruženja cijele Evrope. Znači, predavanje smo držali ja i moj mlađi kolega i Simon Kardig i David Price, znači iz Borda, znači to su ključni ljudi za ovu bolest u Evropi. Znači, napravili smo edukaciju i naredne godine isto ćemo to raditi, nije naredne godine, ove godine, sad će biti nedelje ranije 16. Tako da vas pozivam i to je mnogo bitna stvar. Znači, mi smo napravili model što kaže Grace Marie Brikoli, edukacije za cijelu Evropu i doktora i pacijenata. I što je vrlo važno, to radimo na univerzitetskoj bolnici. Što je vrlo važno u samoj bolnici. Evo, ja ću sad da počnem to predavanje, da vam kažem nešto o bolesti. Kažem, možete prekidati i reći ćemo nešto, ispričat ću vam kako se postavlja dijagnoza. Ono što moram da kažem vrlo važno, Barbara to zna, što tiče lečenja, to je veliki problem u Evropi, to nam je i priznala predsjednica udruženja Brikali, da nemate doktora u Evropi koji leče pacijenta. Imate dosta onih koji se bave naukom, na tako, Barbara. Moram da kažem i mislim da imam razloga to da kažem, moja, kažem, grupa doktora koja rade sa mnom i ja što radim, mi praktično imamo najviše iskustva u lečenju. I ne samo u lečenju, nego u nauci. Mi smo sad objavili 3 rada u vrhunskim časopisima. Zatim, ne znam da sam ti to rekao, dobio sam da budem gost editor, znači, tako da ćemo objaviti knjigu na engleskom jeziku. Svi oni koji se bave, oni će postati radove na nivou Evrope. Tako da,
napravili smo centar u Beogradu za edukaciju za cijelu Evropu. To je poenta i sad ćemo raditi svake godine, radimo zajedno. Znači, Slovenija, Hrvatska, Srbija i Evropa. I to je mnogo bitno. Tako da, i vrlo je bitno zbog lečenja. Ja ću vam reći neka naša iskustva stiče lečenja. Ja se borim maksimalno da vam pomognem. Radim po ceo dan, znači prepodne sam na klinici, na dietetu, popodne radim i privatno i imamo najsavremeniju dijagnostiku i opremu. Evo vidite, prvo, ono što je vrlo važno, veliki je problem naći doktore koji će se baviti time i vi nemate ni kod vas, a i plaši se doktori. A ja opet imam neku naučnu težinu, imam član sam Evropske akademije, redovni sam profesor i ekspert sam u ovoj oblasti, da kažem, zvanično. Ovo su dva projekta koje sam dobio od Ministarstva nauke i koje me isto čuvaju, znači imam tu naučnu osnovu da bi moglo to da ispitujem. Ja svaki dan imam po 20 pacijenata sa vašom dijagnozom, od 20 do 30 i imam podatke i bavimo sa istraživanjima i vezano tu oblast. Evo vidite, ovo smo prvi u svijetu objavili rane promjene na tom autoneosistemu kod COVID-a. Ovo su naši inženjeri koji su, moja grupa koja isto to objavila, znači taj rad. A ovaj treći rad objavljen je pre mjesec dana. Evo vidite, ovdje postinfektivni sindrom i post-COVID sindrom, kronično chronic fatigue sindrom i Lyme disease. Znači to smo objavili pre mjesec dana. Ono što je vrlo važno, rekao sam, ja sam član Evropske akademije, imamo znači Evropsku akademiju iza leđa koja nas štiti, što je vrlo važno. Inače sad u Ljani je Šup, doktor, on je član Evropske akademije, kardiologije i sad dobio sam informaciju da neki kongres za 7 dana će biti isto po testu. Šta su to postinfektivni sindromi? To je post-COVID, sindrom kroničnog umora i Lyme, Lymeska bolest. Ovo što vam pričam je veliki problem u svijetu. Znači, doktori vrlo malo znaju, bazično se bave time, ali nema lečenja. To je najveći problem, lečenje. Vrlo je bitno razlikovati da li je post-COVID, koja vrsta bolesti i tako dalje. Znači, to je vrlo važno i to je stvari najteža. Mi se bavimo upravo tim stvarima. Vrlo je teško diferencirati da li neka ima Lyme'sku bolest ili ima, recimo, sindrom kroničnog umora. Vrlo teško. Ponekad se potpuno ista klinička slika i vi to morate da diferencirate. Mi smo, da kažem, jedini u svijetu koji smo to uradili za tom našom dijagnostikom. To je nesavremeno. To su kriterijumi, recimo, za Lyme'sku bolest, ali i tu postoji problem u svijetu. Imate dva udruženja. Jedni kažu sad da ne postoji Lyme'ska bolest, što je strašno, i ne smiju da napišu Lyme'ska bolest. I plaše se, i to znam da je u Sloveniji isto tako. A imate i ILAC, to je udruženje, internacionalno, oni se bore stvarno isto kao što se vi borite. I ja isto tamo njima držim predavanje u Lisabonu, 1. maja isto držim predavanje kao vam. Tako da oni se bore za svoja prava, što je vrlo važno. Post-COVID, vrlo je važno relacija da li je post-COVID i sindrom kroničnog umora ista bolest. Da li me razumete samo, jel možete da... Slobodno me pitajte, a Barbara će da prevede ako vas nešto zanima. Ja sam upravo prošle godine u Londonu držao predavanje da li je to ista bolest. Evo sad ću da vam objasnim. I to držim predavanje studentima i specijalistima i kažem, imali ste COVID, imate 4 opcije. Jedna opcija je da ste ozdravili, druga opcija da imate simptome posle 3 mjeseca i to se zove post-COVID i Svjetska zdravstvena organizacija dala šifru U09.9. Treća opcija je da dobijete komplikaciju, dobili ste infarkt, dobili ste šlog, trombozu i tako dalje. To je takozvani PASK, post-acute sequelae. I četvrta opcija je da ovaj post-COVID pređe u sindrom kroničnog umora, znači da razvije to u bolest. Znači MI ili sindrom kroničnog umora je podtip post-COVID sindroma. Evo vidite koje su, sada vidimo, znači, ja koristim kod mojih pacijenata engleske kriterijume. Je li to isto post-COVID ili long-COVID sindrom? Isto, to je isto, long-COVID ili post-COVID. Long-COVID je engleski, da kažemo, a post-COVID je, da kažem, samo drugačiji naziv. Svaki dan ja imam pacijente koji sednu i ja ih pitam,
ima upitnik. Koristim engleski upitnik. Ovo su kriterijumi engleskog udruženja lekara. Objavljeni su pre 2 godine, ovo su iz 2015. godine. Imate 3 glavna kriterijuma. Umor koji traje duže od 6 mjeseci, pad energije posle fizičkog napora, to je post-exercise malaise. Zatim, ustajete umorni, niste se odmorili. Kognitivni problemi sa pamćenjem, brain fog i tako dalje. I ortostalska intolerancija, znači imate nesvestice, vrtoglavice, gubite svest, tih 5, da kažemo, ključnih simptoma. Šta je uzrok? Uzrok je uvek infekcija. Uvek postoji kaskada, znači prvo, obično imate neki stres, ili ste imali stres, ili ste imali povredu, ili ste imali operaciju, ili ste imali neku ozbiljnu anafilaktički šok, ili ste imali, recimo, porođaj, ili ste imali abortus, i onda šta se dešava? Pada vam imunitet, dolazi do reaktivacije virusa, reče su herpes virusi, ili nova infekcija. I postajete bolesni. I onda ne možete da se oporavite. I onda bolest kreće posle 3 mjeseca, nema oporavka. Tako se razvija bolest. Obično je okidač nešto od ovoga što sam rekao. A zašto se to dešava? Verovatno da je problem u imunitetu. Nađeno je da su te prirodne killer ćelije, znači koja štite, smanjene. Znači, rođeni ste sa smanjenim brojem tih ćelija. Ovo je, da kažem, karakteristično upravo da imamo veliki broj pacijenata i u Evropi i u Americi. U Americi preko 2 miliona koji su dobili dijagnozu, a isti slučaj u Evropi. Evo šifre od 69. godine, G93.3, znači 50 godina postoji ova šifra, 50, pola veka. To je ono što ja kažem. Vi ste zaštićeni jer imate, samo treba da se borite za vaša prava. Bolest postoji, ima šifru, imate udruženje, evropsko, slovenačko, srpsko, imate doktore koji se time bave. Ko to ne priznaje, svesno vam uništava vaše zdravlje i nanosi vam problem. Imate novu šifru od 2 godine koja se promenjuje više u Americi, R53.8. Znači, prva šifra je bila post-virusni sindrom umora, post-viral fatigue sindrom, post-viral fatigue sindrom, a sad od pre nekoliko godina ima druga chronic fatigue sindrom. A ovo mi je poslala Sanda Špac, Hrvatsko udruženje pacijenata, peticija koje su pacijenata iz Hrvatske, ne iz Hrvatske, iz Evrope, koje je u Evropskom parlamentu, da se pod hitno nađu fondovi za ispitivanje ove bolesti i da se nešto uradi u tom smislu. Ono što ja znam, trenutno je vlada Holandije raspisala veliki projekat za long covid, dali su novac, a norveška vlada već 10 godina više stalno raspisuje konkurs za ispitivanje vezano za ovu bolest. Tako da, ja sam čak i aplicirao sa jednom koleginicom koja živi u Norveškoj, ona je inženjer, ali vidjet ćemo šta će biti toga, pošto treba da aplicira doktora, ona je inženjer, pa to je bio problem. Evo vidite, ovo je slajd EME, gdje vidite broj pacijenata, vidite kakve su velike cifre. Nemačka 330.000. Evo vidite, recimo, imate 250.000 Engleska, ogromne cifre. Gledam kako je kod vas ovdje, da li ima, nema broja. Srbija je isto prazna, tako da, ali recimo ne znam kako je za Hrvatsku, kako smo to računali prema broju stanovnika, 16.000. Jes, oni su tako računali. Idemo, lista simptoma. Ja sam pravio, pošto se bavim naukom normalno i pravim bazu pacijenata, vrlo sam ponosan, mislim da je moja baza, trenutno nemam konkurenciju u svijetu. Ovi moji mladi doktori izluđuju i pošto moraju da ubacuju te podatke. U mom upitniku ima 51 simptom. Evo vidite, ovo su recimo simptomi koje sam ja skinuo sa Evropskog udruženja. Evo, to su oni to izbacili. Evo, možete sami vidite, možete da slikate. Kod mene ima 51. Znači mnogo više. Ovo su ti kriterijumi koje postoje i sad ću da vam pokažem da se prošetamo oblast koji su najčešći ti, da kažem, simptomi i problemi.
Prvo, kognitivni problemi, problem sa pamćenjem, sa koncentracijom, znaš što kratkotrajna memorija. Ponekad je teško pričati i razumeti, da kažem, kad neko priča nešto, značaj toga što priča. Ponekad ne možete čitati knjigu, studenti napuštaju studije, ne mogu da polože ispit. Ja sam imao pacijentkinju, ona je bila prevodilac u Hagu, profesor engleskog. U Hagu, znači sud. Jednom je došlo do kognitivnih problema, znači nije više mogla ošte da prevodi, znači zbog pada intelektualne sposobnosti, ona je došla plačući kod mene, kaže ne znam šta se desilo. I mora da napusti posao. Imao sam pacijentkinju, prošli put je bila u Postojni, ne znam da li je kod vas bio na Postojni, iz Australije, iz Danijela Žajić. Ona je bila jedna najboljih advokata Australije i ona je, čak je bila advokat njihovog glavnog tamo mafijaša, znači on je smatrao da ona najbolji, on je iznajmio. Bila je, znači, najbolji advokat i onda je dobila, samo je pala, i godinu dana je bila u krešu, znači u krevetu, i došla do pada intelektualnih sposobnosti i izgubila je licencu. Onda me našla preko YouTube-a i preko nekih kolega je došla u Beograd i ona je bila prošli put i otišla svoju priču. Trebalo mi je negdje oko 13-14 mjeseci lečenja i hvala Bogu ona je sad živi u Istri i sad je dobro, a inače je godinu dana bila u krevetu. Tako da, znači bolest je stvarno teška i treba biti uporan, drugog puta nema. Znači drugog puta nema i ako ste uporni, imate pravilo 3,5 mjeseca, mitokondrije se obnavljaju na 100 dana. Znači 3,5 mjeseca, tako ide 7,5, znači to je takozvani kvantni skok. Pijete lekove, vi ste ništa ne pomaže. Ništa ne pomaže i samo jednom neki preljak ustanete i kao da ste se preporodili. Ali treba vremena, znači mnogo više, znači tako ide 7 mjeseci, 11,5 mjeseci, 14-15 mjeseci, 19 mjeseci, 23 mjeseci, znači tako ide otprilike. Problem sa spavanjem. Tu imate, ustajete umorni ili dosta spavate u početku ili malo spavate ili imate sleep apneu, poremećaj spavanja. Znači uvek imate poremećaj spavanja, to znate i sami. Hronična bol u mišićima, većina ima dijagnozu fibromijalgije. Fibromijalgija je stvarno deo ove bolesti i ona meni to smiješno da kaže imam fibromijalgiju, nemam to, to je deo, znači samo jedan simptom, znači to je jedan od tih 51 simptoma, što ja kažem. Ili recimo kažu imam POC, ja sam došao do POC-a. Imaš POC, ali POC je jedan od 50 isto jedan simptom. Znači tako da nije posebna bolest. I fibromijalgija nije posebna bolest. Kad počnete da uzimate na mezu, onda vidite da taj fibromijalgija ima i ostali simptomi. Vertigo, vrtoglavica. Većina njih ima zujenje ušima. Svi imaju problem, idu po doktora. Problem sa vidom. I niko se ne sjeti od orala da pita se umorni, kako se osjećati i tako dalje. Ali 80% je tinnitus. Znači, zujanje ušima i vrtoglavica. Znači, tinnitus i zujanje ušima. I imaju klinike u Nemačkoj koji se bave tinnitusom, to mi priča jedan doktor orala, samo se bave tinnitusom, a niko ne razmišlja, to je taj takozvani fahidiotizam, samo te zanima tvoj organ, ništa drugo ne zanima. Ono što ja forsiram, i to sam ponosan na to, to je integrativna medicina. To je kauzalni pristup, uzročni, mi tražimo uzrok, ja uvek tražim da se urade virusi. Vaša osiguravajuća kuća neće da platite ovde, pošto traži mnogo, i onda je to problem. Ali moji pacijenti u Beogradu obično urade privatno, pa mi donesu, a za sad uspevam isto da država plati te velike broje analiza, upravo zahvaljujući tome zbog težine, jer sam profesor i jedin se time bavim i u Iziterskoj se bolnici, kad napišem i naše osiguranje državno plati to. Ali ja sam da kažem, ali lekari ošte prakse se hvataju za glavu kad ja vidite moje nalaze i onda kažem opet ludim Milovanović tražim prihod. Bili sam, i ja kažem pa tražim zato što imam pravo da tražim, a ti ako misliš da nemam pravo, ti me tuži pa ćemo da vidimo da nemam pravo. To je najviše nervirani infektologije, to mogu da kažem. Ali s njima najviše volim da se kačim zato što uživam da treba da se edukuju, znaš za lajmsku bolest. I to ja napišem lajmska bolest, oni neće, prvo negiraju lajmsku bolest, neće onda, kako može kardiolog da napiše da je lajmska bolest? Kaže, može, ja sam neurokardiolog, nisam samo kardiolog, to je pojem. I onda ih naterate. Post-eksesedna lez, znači
pad energije posle fizičkog napora. To je karakteristično. Zašto je? Zato što su tu oštećene mitokondrije i tu vrlo često pacijenti, ako nisu dobro procenili svoju snagu, izgube, dođe do pada energije i završe u krešu ponekad po 3 mjeseca, po 6 mjeseci i obično to drugi ili treći dan nastupi. Zato kažem, morate da procenite takozvani pacing, koliko smete da se izdržite napor. Izuzetna osjetljivost, recimo, na svjetlost, na zvuk, na svjetlost, razne stimuluse, mirise, često možete da imate povraćenje, glavobolju i tako dalje. I to je jedan od simptoma koje je karakteristično nešto kod ovih težih oblika. Oštećen slab imunni sistem. Većina su male temperature ili često otisanje limfnih žleza, često bolovi u grlu, vrlo često infekcije, to je karakteristično, znači da skoro sve pacijenti. Problemi sa stomakom, to je takozvani leaky gut sindrom, znači povećana propolnost creva i verujte mi, obično kod mladih ljudi počinje tako sa problemima sa crevima i svi dobiju dijagnozu iritabilni kolon. A u principu skoro svi imaju infekcija ulazi kroz digestivni trakt. To je prva linija odbrane i onda kad probije se ta prva linija odbrane, znači kada uzročnici uđu u cirkulaciju, onda nastaju drugi problemi i tu obično, znači to je prva linija odbrane koja pada. Tako da svi imaju problem sa stomakom, što bih rekao. Parestezije, znači to su abnormalne senzacije u vidu igranje mišića, mravinjanja, peckanja, oduzetost ruke, noge, slabost ruke, noge. To je karakteristično baš za te neurološke ispade. Tu se često preklapaju te dijagnoze neurološke i vezano za ovu bolest. I to je karakteristično način za lajmsku bolest. I uvijek pitam, da li imate neka mravinjanja, da li imate svrab, našto posle tuširanja, da li to migrira pa sad na jednom delu tela, da li na drugom. I kad to mi kaže pacijent, onda ima upitnik na korovicu i onda uvijek pomislim na to. A onda sljedeće što pitam, imate li kućne ljubimce? Vrlo često ima jedan film koji sam video o jednoj pacijentkinji, vrlo teškoj pacijentkinji iz Hrvatske. I vidim, ona spava sa kućetom, a moram da kažem da ne shvati pogrešno, ne radim sad kampanju protiv domaćih životinja i tako dalje, ali morate da znate da se 300 bolesti prenosi preko životinja, najmanje, a da su neke zoonoze, kao što je koksijela, brucela, bartonela, direktno su uzročnici borelije, isto da se prenosi direktno preko, da kažem, životinja. I evo, ima jedna poznata pevačica, evo moram da, možda nije ni, neću reći ime, bila je kod mene na testiranju u prošle nedelje, poznata je i na Balkanu, inače živi u Turskoj, ali poznata je, peva na srpskom. I ona ima težak oblik MCFS-a i ona kaže, pa ja spavam isto sa svojim kućetom. I onda kažem, onda malo ćemo da razmislimo šta može da bude uzrok. Problem takozvana ortostatske intolerancije. Mnogi kada ustanu kažu da imaju nestabilnost od toga, to je takozvana ortostatska hipotenzija, ili imaju lupanje srca, ili imaju, recimo, gubitak svesti klasičan, ili presinkoza, stanje kao da će da pada, a ne pada u stvari. Tako da, to su simptomi koji uvijek nađete kod tih pacijenta. Evo, čuveni Ehlers-Danlos sindrom, znači ovo sam slučajno pacijentkinju kod mene koja dolazila, većina pacijenta ima problem sa vezivnim tkivom. I ovaj sindrom je isto jedan od tih 51 simptoma, znači uvijek je problem, znači ukazuje na problem sa vezivnim tkivom. Da vidimo šta je uzrok. Rekao sam da obično kreće sa stresom, da postoje taj psihološki faktor, obična kombinacija tih faktora i vrlo je bitno isključiti ostale bolesti. Znači vi kad uradite dijagnostiku, ne nađete ništa, onda možete da kažete prema ovim kriterijima da imate tu bolest. I to je u stvari umetnost, to uopšte nije ta klasterizacija urađena, ta dijagnostika. Mogu da kažem, ja sam profesor interne medicine i kardiologije, to stalno forsiram da kažem, to što imam tu širinu bazičnu. U svijetu ništa nije urađeno klinički kako da se te pacijenti
klasteri, zove kažem, ti imaš tu dijagnozu, imaš sinorokronične umore, mislim da smo mi tu najviše uradili. Ja uvek, kad ne sede pacijent, ja ga pitam ko je bio kod mene, bili ste u Beogradu, pitam ciljano koje simptome imate i onda kažem tu ste, kažem koji ste stepeni i tako dalje. Znači, i onda vidim da li imate te ispunjene pitanje. A onda kad uradim testiranje i ovak svima kažem sad ste ispitani najbolje na svijetu, zato što imam tu kombinaciju tih metoda, da mogu da vidim i kardiološki deo, i uvek uradim kardiološki deo i uradim taj neurokardiološki, znači vidim taj autonomni sistem, to je software organizam. I tu vidim stepen oštećenja. I onda, zvanično je nepoznat uzrok, ali rekao sam, ovaj sindrom se ranije zvao sindrom Epstein-Barr virusa. Kad mi neko kaže imao sam infektivnu mononukleozu, ja odmah znam da je to reaktivacija Epstein-Barr virusa. Ali zapamtite, ako imate djecu sigurno, kad neko, znači su devojke u pitanju, 15-16 godina, izgubi svest. Ranije su to govorili kao to je pubertet, to su hormoni i tako dalje. Ne. I tu kažem, pošto i tu da kažem, znam nešto što više znam nego što drugi znaju u svijetu. To je Epstein-Barr najčešće virus, to je citomegalovirus, to je Chlamydia pneumonije, to je Mycoplasma pneumonije. Zašto je bitno? Treba odmah reagovati zato što sljedeća faza je Hashimoto, autoimuno oboljenje štitne žlezde koje kod devojčica nastane. To znači da ih već preti problem u životu. Insulinska rezistencija, dijabetes koji tu čeka i ciste nejanice. Znači, to su sve bolesti koje se kasnije razvijaju. I ja odmah kad dobijem tu informaciju i odmah kažem odmah da ste uradili što ja tražim ove viruse, da vidimo šta je da bi odmah mogli da reagujemo. I evo sad kad sam bio u Beogradu, isto sam imao devojčicu 14 godina, pada skoro svaki dan. I onda majka me zove šta da radimo, ja kažem nisam pedijatar, ali uradite ovo. Pa kaže neće da nam daju upute. 20 tih uzročnika sam tražio. Ja kažem šta da radim, i oni su platili i normalno stigle je Mycoplasma pneumonije, akutna, to je znači bakterija i virusa koja se leči antibiotikom i Epstein-Barr, znači s antioksidancijom. I evo prestala da pada, super. Imam devojčicu isto koju su doveli iz Kotora, imam jednu doktorku koja prati sve ovo što radim i imam odlično se radim. Postavljam i do sad jedno 30 pacijenata, sve smo ih uglavnom rešili, kogod mi je slušao naravno. Devojčica ima 13 godina, ona ima psihičke probleme, ima tipove, ima obsesivno kompulsivni poremećaj, blagu depresiju, dali su je psihijatri, dao 3-4 leka. Ja kad sam je stavio na moj sto i podigao, vidim pada pritisak, teška ortostatska hipotenza, znači oštećenje tog neurosistema, znači ima organski problem, organski. Ja kažem, uradite moji da ste nalaze. I oni urade te nalaze, to je bilo pre 3 mjeseca. Stiže nalaz pozitivna toksoplazma. Toksoplazma je parazit koja pravi probleme psihološke prirode, pravi čak i suicidne ideje, mnogi pacijenti urade suicid, samoubistvo, pravi depresiju, pravi teško oštećenje, encefalopatiju pravi gore. Zatim Chlamydia pneumonije koja se leči antibiotikom isto i Epstein-Barr. Znači dve bakterije, jedan parazit, jedna bakterija i virus. I ja sam im dao da ona Crna Gora i Longacin da dobije 3 nedelje i da produži još antibiotike, 6 nedelja antibiotik, antioksidansi, to su esencijalne ulja koje dajem posjećno reći. I evo, juče sam dobio, pošao u školu, super, stabilizovala se, znači, to su velike stvari, ja kažem, u životu, ako imate sreću, stvarno da živite tako da našto mlado ljude, djecu, uživanje. Ovo što sam rekao, ako ne reagujete, onda kreću kasnije komplikacije. Znači, razvija se veliterni, imate psihičke probleme, anksioznost, ne može me niko ubediti, svi pacijenti dobiju anksioznost kad dobiju ove organske probleme. Imao sam pacijente, imaju agarofobiju, 6 mjeseci ne smiju iz kuće, a Coxsackie je akutna infekcija. Moja supruga koja je neurolog je imala napad akutni anksioznosti sa krizom svesti i našli smo akutnu infekciju sa parvovirusom. Znači, organski problem koji napravi psihički problem, neurozu, razumete. I kad se stabilizuje organski, to je jedan moj poznanik iz Sutomora, iz Crne Gore, on 6 mjeseci nije smio da izađe iz kuće, ima Coxsackie infekciju. Znači, i onda imate tu disautonomiju koja napravi anksioznost. I onda se razvije fobije, panika, kasnije depresija. I tu je najveća opasnost, što kaže ovaj Gordon, kaže u Litvani, onda te pošli po psihijatru, završio si karijeru, a imaš organski poremećaj. Vrlo opasne stvari, vrlo opasne. Evo, ovo su podaci o broju obolelih, koje vidite u Americi, veliki broj.
Obično je bolest počinje više kod žena, to je 40 do 50 godina, praćena je često alergijama, mnogim drugim faktorima, ali moram da kažem, posle COVID-a imamo jednu populaciju 20-30 godina, znači mladih ljudi, koji ne mogu da se oporave i posle vakcina također. Evo vidite koji su to virusi i bakterije najčešće kao mogući uzrok. Ono što moram da kažem, pošto ja tražim svima isto, svaki dan nađem akutnu infekciju sa Klebsiellom. To je bakterija koja se prenosi zoonoza vezano za životinje. A australijski naučnici su još 69. godine, ne 69. nego 96. godine, pardon, pre 30 godina su objavili da je Klebsiella jedan od uzročnika sindroma Koječine. I verujte mi tako. Sad je druga bakterija i Bartonella, vezana za mačke i vezana je još za razne životinje, ona je isto vrlo opasna. I sad, kad bude predavanje u Lisabonu vezano za lajmsku bolest, ceo dan se priča o Bartonelli, babezi, to je parazit, i priča se o Klebsielli i borelinu. Ali sad je, znači, u hitu Bartonella, znači, čisto da znate, Bartonella i Klebsiella. Evo, ovo su bakterije koje su najčešće klamidija, vrlo često mikoplazma, borelija ubistvena, opasna, Coxsackie, koga najviše znamo, on ispade kao domaća životinja, kao najbenigniji. Epstein-Barr ubica, parvo, znači napada srce, Cytomegalo isto opasan, isto kao Epstein-Barr. Izazivaju neurološke bolesti, čak i multiplu, za limfome, karakteristično dokazali su bezbroj limfoma i ovih virusa. Vrlo je teško nekad diferencirati i učiti druge bolesti, vezano za sindrom Koječine, morate sve to da uradite. Zato neće osiguravajuće kuće da plaćaju. I zato ste vi odbačeni od društva i zato što se sve vrti oko novca. To je jedna teška, strašna dehumanizacija. Zato što neće osiguravajuće kuće država da plate dijagnostiku, da bi se isključila bolest, mora se uraditi sve ove dijagnostika, a posle toga treba lečiti hronične bolesti koje su vrlo teške. I to sad vidjeli ste koje su cifre. To je, pošto ja sam to doživio, meni je majka živi u Mihenu, Nemačku, živjela i umrla tamo, doživio sam i vidio sam šta znači to totalna dehumanizacija, znači ako treba da se plati lečenje, neće da vas leče, to je strašno. Vi ste u Evropskoj uniji i opet da kažem, imate neke ostatke od ovog stare organizacije vezano za zdravstvo, pa možda nije tako, ali u Evropi je tako. Pa da znam da i ovdje nemate probleme slične. Ako gledate šta je rađeno u svijetu vezano za istraživanje, ne može se naći mnogo ovih radova. Našto je vezano te autoimmuni sistem koji se ja bavim. Znači, autoimmuni sistem je mreža koja je radno svih organa. To je simpatikus i vagus, to je vrlo bitno. I tu mi nađemo, znači, sa mojom dijagnostikom, to je tako da Bog namestio, ja dokazujem da vi, pacijenti sa ovom dijagnozom, imaju organsko oštećenje. Znači, ne psihološki problem. Ranije se govorilo da je psihološki problem, nije psihološki problem, ja kažem ne. Ja mogu reći, znači, da imate organsko oštećenje i to mogu dokazati ovako na tom autoimunom sistemu. I to uvek nađem tamo. I čak i kad druge metode ne nađu ništa, ja nađem. I onda napišem šta je to. Evo vrlo mali broj radova. Za lajmsku bolest nema uopšte radova. Ovo je rad koji je napisao profesor Sir John Hopkins univerziteta, da je napisao nema uopšte radova i treba raditi istraživanje u toj oblasti, jer mi radimo svaki dan po 30 pacijenata i mi smo već objavili radove. Tako da, evo ja sad držim edukaciju za lajmsku bolest isto. I kažem, pričao sam njima, nekako se raširio i regionalno i na nivou Evrope, to su razne grupe. Znači, klasična kardiologija, krize svesti, sindrom hroničnog umora ME/CFS, long COVID i lajmska bolest. I to su sve razne bolesti i razne udruženje i regionalno na nivou Evrope i Poljska i Rusija. Tako da malo je čovjek rastinut, ali ako drži pod kontrolom, onda ga je rastinut još. Evo, to je što sam rekao, objem 96. godine, da direktno Klebsiella izaziva sindrom hroničnog umora. Znači, to je Q groznica. Ovo su radovi vezano za cytomegalovirus i druge viruse vezano za autoimune bolesti na patologiji. A ovo je spisak raznih bolesti i mogućih uzročnika, isto obradan odličan rad vezano za razne bolesti. A ono što je bitno,
vi sad u svijetu imate bukvalno pojavu razvoja novih instituta vezano za ispitivanje ovog problema, odnosno dokazivanje da je u osnovi svega oštećenje mitokondrija. Evo vidite, ove pacijentkinje, jedna koja ima 33 godine, znači ja sam iz Čačka, ona je moja zemljakinja i evo sad je u Doradu, evo sad, ja sam izložio da te nazove da daš malo, da kažem, savjete, Dejana se zove. Ona ima taj treći stepen, težak, i ona je radila ove biopsija njena, da vidite karakteristične promjene, vidite ovdje, nemam mi pokazivač neki, vidite ova ćelija, da vidite crvene kaste promjene, to su te karakteristične promjene regrade cells, znači to je kao oštećenje su mitokondrije, kao neka vreća, upravo tako izgledaju, i to je karakteristično za sindrom hroničnog umora. Ali sad treba da različiti, ima i urođeni oblik, ima i stečeni oblik. Stečeni oblik kada vi dobijete bolest sa 30-40 godina, ali imate urođeni kod devojaka, preko majke se 100% prenosi, to da znate, i onda treba različiti o tom. Evo, to je isto ona. I trenutno, recimo, vadila je zub, imala infekciju, sad ima spazme kroz svaku noć. Baš poslala malo poruku da će možda u bolnici završiti kako da je vrlo, da vidite kakve karakteristično promjene. Nemamo miš, nemamo, možda bi sam miš mogla da pokažem. Ako ima miš, da bi ja mogla da pokažem direktno. Barbara, a se da odpreti kakšno okno, grozno je uveče? Sploh ne vem. Mislim, obupno je. Pre 3 godine meni je naš ljekar, doktor, kazao da su imali neki susret u Evropi zbog fibromijalgije i da su sad donosili odluku da fibromijalgija više nije bolest za koju bi dobio penziju. A to su gluposti, stvarno da kažem. To je ortoped, Uvek naš Rastko, što se bavi baš fibromijalgijom. Pokaže, ali neće, ne radi. Aha. Znači, sad ćemo... Vidite, ovo su te promjene, to je ta membrana i vidite kako je ona uvećena, znači to je kompenzatorno da bi se organizam izborio od tih, da bi mogao dalje da radi. A ovaj drugi pacijent koji je bio aparat trkač, 30 i nešto godina, sportista koji je pao odjednom i onda stvarno u teškom stanju, i evo isto radio biopsiju, evo vidite isto te promjene, vidite kakve su membrane. Znači, kada tiče promjene na nivou od membrane, ove crvene promjene, taj red cell fibers. I onda uvijek treba da različite da li je urođeno, znači ima jedan oblik kod mladih ljudi, obično devojaka, i uvijek treba pitati da li majka ima iste probleme. 100% se prenosi zato što mitokondrija imate poseban genetski materijal i prenose se znači, preko znači, urođena ako imate mutaciju, ako je majka bolesna 100% se prenosi na žensku djecu. Mogu pitati, a otac? Otac je 50%. Kod mene je otac bio otac, bolestan, ali niko nije znao. Pa moguće, otac je 50%. Ovo je, znači, isto, ovo je čovjek, ja sam fan tog čovjeka, to je Luc Montaigne, Nobelov žrtve virus ide. On je, kad je počeo da se bavi naukom, ja nisam znao podatak koji jedan profesor Nestorović je prošlo 90 i nešto francuskih naučnika se potpisao da je on šarlatan. Kaže, dobro, ja sam šarlatan i otišao u Hong Kong, otkrio virus ide, dobio Nobelovu nagradu. Znači, i evo, on je recimo, umro je pre 2 godine, ali on upravo vezao za sve te kronične bolesti za infekciju. I čak i za autizam, što je vrlo važno. I evo, ja ću sad pokažem neka naša iskustva. Evo, mogu da kažem da tu stvarno nemamo konkurenciju u svijetu, to sam vrlo ponosan, to je jedan veliki rad, dugo traje nekako 20 godina. I mi se upravo bavimo svim ovim pacijentima sa long covidom, sa sindromom hroničnog umora, sa Lymeom, imamo i zdrave pacijente.
I ja sam celog života skupljao tu opremu u Messer Remeniju. Pre 3 godine sam na Dedinju kod mene poznatija ustanova, prethodno sam bio na Dežanjskoj kosi, a inače sam u Londonu edukovan, pred 20 nešto godina. I onda sam nabavio svu tu opremu u svijetu, znači to je sad Messer Remenija dijagnostika. Vi niste sad doktori, ali da vam kažem, kad držim predavanje, doktori isto ne razumeju ove stvari, su previše sofisticirane, ali to su testovi koji se koriste za dijagnostiku i neuroloških, da kažem, tog nervnog sistema i kardiovaskularnog sistema, i to su testovi kojima procenjujete rizik nekome od pojave iznenadne srčane smrti, što je vrlo važno, i vidite kakvo je stanje zdravlja. To je takozvani heart rate koji vidite, imate satove sa KRV-om, to je to. To je to, samo raščinjeno maksimalno, i mi iz tih signala iz srca možemo tačno da procenimo koji je stepen oštećenja kod vas, da li ste u riziku, da vam preti iznenadna srčana smrt. Tačno se vidi kako je vaše stanje. To je ono što ja kažem kad me neko dođe se testira kod mene, kada stavim na sto. Ja sam skupio sve u svijetu, što postoji 27 metoda, ime svima kaže, sad ste najbolje ispitani na svijetu. To se radi na 5-6 mjesta u svijetu, recimo klinika, Mayo klinika, NASA centar u Houstonu, ali oni nemaju eksperte za to i oni imaju mnogo manje metoda. Znači, više su, jedni su neurolozi, drugi smo kombinacija i kardiologije i neurologije. I to su sad testovi, da zamaram, imamo i EKG, pa je signali iz EKG-a. Ja mojim kardiolozima kad držim predavanje, oni ne znaju ovo. Znači, onda dođem, ja ih onda teram da uče, ali hoću da samo pokažem da to Messer Remenija dijagnostika, i ja svima njima kažem, ovo morate da znate, ovo je ništa apstraktno, nije neka alternativna medicina, ovo je klasična medicina, klasična kardiologija. Tako da, evo vidite, ovaj KRV plot, to je neki matematički, da kažem, vidite, ovaj oblačić ovde. Vidite tamo, on je karakterističan za idemo, ovaj aparat koji ja koristim, ništa nema veze sad. Ovaj aparat koji je ključni, taj sto koji je bio kod mene, bili ste vas dvoje, tako? Gde kao operacijno sto, ja stavim pacijenta tu i onda tu radim ta testiranja. Tu imamo signal pritiska svakog sekunda kako srce radi. Ovaj aparat se koristi u Houstonu za testiranje pacijenata, ovih astronauta. Imamo common tablu. Kad ja podignem pacijenta, ja u šali kažem sebe nisam stavio jer se plašim sebe da je strašno mnogo radi, a onda me zezi moje sestre rekli kad će da vas stavimo, rekao ne, hvala. Previše mnogo znam da bi stavio sebe, da me zaboli glava. Imam jednog prijatelja koji piše knjige, koji je bio profesor na poljoprivrednom, ali zna istoriju perfektno i matematiku. I onda je našao neki zakon da se događa, to je poznato, da se događa i ponavljaju u istoriji. Sve izračunao čovjek. I onda, zahvaljujući tom znanju, izračunao sebi kad će da umre. I ja mu kažem, kako si mogao, kaže, popio sam bromazepam prethoda. Baš me nasmejao. Ovo su sad te metode, polteri i tako dalje. Baš, pritisak, ovo su, vidite koliko ja tražim. A sve ima osnova zašto se traži. Zato što, kad imate jednu infekciju, nikad nije jedna, nego uvek imate minimum još 8. To su naši, kad imate borali još 8 se nakreće, tako da a tih 8 mogu je vrlo bitno. I onda vam promakne nešto što niste tražili. Ovo su pacijenti naši ogromni broj, vidite, to su koje imamo do sad, do prošle godine je 311, evo je 550, ovo su recimo iz naše baze 550 pacijenata ubačenih podataka sa NECPS-om. To je ogromne cifre, ali potpuno ispitani sa našu dijagnostiku. Vi ste 550 koji su to učite. A sad, ovu godinu još nismo ubacili, sad imamo, svaki dan imamo po 30, pa računajte, znači, celu godinu, znači imat ćemo 1000, znači ogroman broj. Evo, mi smo ispitivali, recimo, vezano za infekcije, evo, našli smo ovo plavo, vidite, 50% smo našli stvarno akutnu infekciju kod mnogih pacijenata. Zašto je to meni bitno? Bitno je da vidim terapiju, da li je dominira bakterije ili virusi, i onda ja često uključim antibiotike, a ja imam terapiju koju dam za viruse. Da vidite koje su cifre, 4-6%. Evo vidite, kad podignemo pacijenta, ovo što vidite, to je pritisak. Vidite kako varira, kako je to nestabilno. I pacijentima, kao što ste vi, niko ne veruje. A onda ja pokažem u sliku, kažem, pokažite vašem doktoru kako vam pritisak varira kada ustanete.
da je prosto teško. Vidite, ovaj pacijent je imao akutnu infekciju sa Epstein-Barrom, citomegalo, herpes simplexom i boreliju. A vidite kako je, ovo je strašno, znači uvijek sam se pitao, kad ustanete šta se dešava za plicu, kako divlja, pogledajte kako divlja plica na kraju. Gore, dole i svi osjetite vrtoglavicu, nestabilnost, niko ne veruje, ja onda zaokružim crvenom hemijskom i kažem, pokažite ovo vašem doktoru. Organ, dokaz da ste bolesni. Dokaz. Ovo je zanimljiv nalaz koji smo našli analizom iz EKG-a kod COVID-a, to su pa najteži pacijenti. Slika je Mercedesa. To kad vidim, onda se uplašim. To je znak da je vrlo teško oštećenje. A evo vidite što znači panika. I pacijent koji je stavio se na stol, samo što se mu stavio, vidite kako se pritisak bukvalno gubi. Kako se smanjuje vrednost pritiska. Evo vidite kako pada pre gubitka svesti. Karakteristično za lanjsku bolest. Vidite kako se pritisak gubi kao žica se stvorio. Bukvalno tako. I ja kad vidim ovo da kažem lanjska bolest i napišem, onda mi to kažem ne postoji lanjska bolest. I čoveka koji u kolicima pošalju kući i neće da mu daju bolest. I javno ludi, svaki put se nerviram. Na kraju sam digao ruku, ne znam šta da radim, da napišem bukvalno dijagnostikom je potvrđena lanjska bolest ili je NCFS i tako dalje. U referentnoj ustanovi od referentnog eksperta da imaju čisto to kao pravno, da se bore za svoja prava. Evo vidite, to su sve to, vidite kakva plica, to je nevjerovatno kako to izgleda. Znači ovo su primjeri koji su ekskluzivni. Ja tu kad držim predavanje u svetu, ja se malo pravim važan i kažem ovo što sad vidite. Na kraju ćemo isto pustiti i ekskluzivne, te koji sam pripremio za Lisabon da im pokažem. Te ekstremne poremećaje, to pritiska kad ustanete šta se dešava. Evo vidite, ovdje se potpuno izgubio pritisak. I sad ovo su isto ekskluzivni dokazi da imate infekciju, da vidite krize svesti i onda vidite infekciju sa više virusa, bakterija. Isto kriza svesti, citomegalo akutna, krize svesti, borelija, adeno, jersinija, mikoplazma pneumonije. Jersiniju ste pitali, evo je. Znači akutna infekcija. Zato je vrlo bitno diferencirati. Ovo je samo 10 godina staro dete, epilepsija, dijagnoza, 6 virusa u IgM pozitivnih. I ne mogu nikako da reše problem. Ja kažem, kako da reše problem terapije kad je akutna infekcija? I što najgore, kad su djeca u pitanju, imate poremećaj razvoja, onda dobiju razne dijagnoze, znači od autizma i nadalje, imate bukvalno iza toga infekciju. Isto ovdje. Kad dođe pacijent sa 14, ovdje ima 14 dijagnoza, imamo pacijentiju sa 29 dijagnoza, onda ja znam da je to MCFS ili Lyme. Znači kad ne znate šta je. Evo vidite isto Lyme. Vidite kako je varira pritisak isto. Što je zanimljivo? Svi rade, to su stare preporuke Udruženja infektologa Amerike. Neće niko da radi desne blok. Imate dosta u Sloveniji, kod vas je endemska lanjska bolest. Imate ogroman broj pacijenata. I svi urade ELISA test. ELISA test je selektivan samo 50%, promakne svaki drugi. Razumete? I evo primjer, znači negativna ELISA test i pozitivna desne blok test. Zato je u 3 laboratorije. Ja znači, hoću da vam kažem da i neće osiguravajuće kuće država da plaćaju i onda naravno smanjuje se broj pacijenata na 50%. To je jedan veliki kriminal, dehumanizacija. I to gura američko udruženje infektologa i infektolozi su prihvatili vaši i svuda u Evropi. Ima jedan divan infektolog, Christian Perrone se zove u Parizu, koji je napisao knjigu o tome, piše i bori se. Međutim, u Evropi je ista priča, kod vas je ista priča. I kod mene, ali ja insistiram i kažem, pacijent ima na ovom testiranju znake suspektne lanjske bolesti, traži 20 blok i onda nađe gdje je pozitivno. Tako da i kod vas neće da rade. To i uvek znam, kad napišem da se uradi, ja znam da neće da i vaše plate i kažem, ako imate novca, uradite u Srbiji, u Beogradu, privatno i imat ćemo nalaz. Da vidite, negativna analiza i pozitivna desne blok, to psihoze. Da znate, 30% psihoza je pozitivna nalaz za boreliju. Ja vidite sad ovdje, ovo je recimo pacijent pre mog lečenja, ovo su uspjeli da ispeju. To je ono što je uspjeh. Tu metodu smo nazvali autonomic nervous system adjustment, to je podešavanje, to je kao štelovanje nervous sistema, ali normalno treba vremena da ispravite. To je pre, ovo je posle. Da vidite opet razni primjeri.
svesti, isto. Vidite kako pravimo, ovo je panični ataci, strahovi, vidite kako varira pritisak pravilno. To su snimci koji su ekskluzivni, stvarno nemate nigde. Evo koksijela, vidite kako koksijela pravi probleme, isto. Lanjska bolest, isto lanjska, vidite kako se gubi pritisak. Autizam, evo našli smo isto akutna infekcija Coxsackie, Varicella zoster herpes virusi, kriza svesti, ALS teška neurološka bolest, isto infekcija, pozitivna resna blod test za boreliju, akutna infekcija isto, citomegalo borelija, hipertireoza Hashimoto, isto. Ovdje vidite kako ovdje divlja pritisak. Ustane pacijent, vidite kakve su to vrednosti. Gore ovo je puls. Isto, ja uvijek kad vidim, ja se pitam kako ljudi žive. To je prosto nevjerojatno. Sad i nikad ne razumijem. Isto, gledajte ovo. Isto. To su ekskluzivni snimci, ovako da vidite tačno dokaz da ste bolesni. Epstein-Barr, isto adenovirus, Lyme. Ovdje isto veći broj virusa i bakterija. A vidite, 4 godine staro dete, isto kriza svesti, isto su naše akutne. Samo 4 godine. Multipla skleroza. Evo vidite. Pozitivni ELISA test i Western blot. Evo, epilepsija, krize svesti i povišen pritisak, samo 6 godina staro, akutna infekcija sa Coxsackie, nizak vitamin D. Panični ataci isto, pad pritiska. Isto, a vidite kako se gubi svest. Varira pritisak i gubi se svest. Ovdje je povišen pritisak, mlada osoba 20 godina, nađete akutnu infekciju sa više virusa. Ovo su dokazi kod COVID-a. Vidite, to su, baš iz Zagreba sam imao 2 pacijenta, bračni par, došli su iz Irske. Ovo je posle 5 godina, vidite kako pritisak varira, isto, posle 5 mjeseci, ovo je supruga. 4 nedelje posle akutne infekcije, vidite isto kod COVID-a kako varira pritisak. Isto. Isto pojava Mercedes znaka. Isto. I da idemo na kraju, da objasnim taj moj protokol lečenja kako mi lečimo. Terapija. I mislim da je to jedinstveno. Mi praktično jedini, ali tek sad pišu preporuka, niko se ne bavi lečenjem. Ovo je naš protokol koji je bio kod mene, već dobije taj papir. Znači, mi prvo radimo testiranje na tom kosmonautskom programu sa 27 metoda. Ja uradim kardiološki pregled sa ultrazvukom, s polterima. Znači, prvo kardiološki pregled i onda neurokardiološki da uradim tu kompletnu diagnostiku. Ja tačno vidim koji je tip poremećaja. Znači, prvo mora da detektujete tip poremećaja i stepen oštećenja. I to je ono što ja dam pacijentima. Da imate prvo klasične suplemente, vitamine, minerale, to svi pijete većinom, ali glavna terapija koju ja dajem, to su i koju smo razvili, to su esencijalna ulja, koja su napravljena kao lek da možete da pijete. Esencijalna ulja iz biljaka. To je jedinstvena terapija, a razvijena je sa profesorom Slobodanom Petrovićem, koji je tehnolog koji ima posađena polja sa biljkama i direktno ekstrakuje iz tih, znači direktno iz prirode. Ekstrakuje ulje i sa nosači med, tehnološki napravi lek. Imate terične esencijalne ulje milion, ne znam, nije za udisanje, za korištenje, neko pije origano direktno preko želuca, proplasti želudac. Ne, ovo imate kapsulu i zaštićeno je apsolutno i jedinstveno je u Evropi. A zašto jedinstveno u Evropi? Zato što on radio 14 godina za ovu grupu Montaignea iz Strasbourga i oni su napravili lek za Lyme, zvao se TikToks. On ima 14 godina odnosi ulja, oni su napravili, Francuzi su to prvi razvili. Međutim, umro je taj profesor Jacques Christophe i umro je Montaigne. I onda sam ja rekao Slobodanu, a verujte, ništa u životu nije slučajno, poslušajte kako se desilo to.
Ja sam htio da dovedem ovog Montenja Beograd na ovaj kongres da bude gost. I onda sam pitao, i znaju neko kontakt sa njim. Onda su mi rekli da Slobodan Petrović radi za njega. I ja zakazujem sastanak sa njim, vjerovali ili ne, ovo se stvarno desilo, u Srpskom lekarskom društvu u Beogradu. Ja kažem, da li je istina da ti 14 godina nosiš ulje u Francusku, da oni prave lek, zove se TikToks, i da znaš Montenja i Jean Christophe? Kaže, znam, kako ne znam. Ja kažem, hoću da ih pozove na moj kongres, rekao, aj zove, a supruga od tog drugog profesora je Srpkinja, kako to ta relacija bila. I sa Romanije. Kaže, evo sad ćemo nju da zovemo i da vidimo, da napravimo kako ćemo to da izvedemo. I on zove, vjerovno ne, i samo čovjek preglede, kaže, Jean Christophe umro prethodnog dana. Umor, ovaj je za crni humor. Prošle 14 godina mu propada u biznis. Ja u šali kažem, tragi komika, sad ćeš da radiš samo, nemoj da se sikiraš. I 7 godina radimo, znači sad sam ja preuzeo to. I mi smo napravili tu seriju Girbaka, to su esencije iz biljaka, razne vrste biljaka i kombinacije. I to je meni glavna metodologija i razvili smo razne te kombinacije. Ono što je vrlo bitno, mi smo to testirali i kod onkoloških pacijenata, čak smo, ne pacijenata, na nivou ćelija direktno u laboratoriji, kod karcinoma, i to smo objavili. Jedan rad, poslije ćemo pokazati drugi, i onda vrlo bitno, znači vidjet ćete posle i lečenje i mitokondrija, dajemo lekove za mitokondrije, peptidi su vrlo bitni. I evo vidite, ovo je recimo pre terapije, ovo je posle terapije, znači sve to morate da ispeglate, ali to je naša ta metoda. I onda šta dajemo? Dajemo da suplemente, to je već ona stara terapija koju sami koriste, peptide. Razvili smo Girbak super peptid, to je iz pečurske bukovače. Zatim dajemo mi dobrim butron koktiza svesti, to je klasičan lek. Imamo još jednu metodu koja se zove programirani placebo efekat, ali to je nešto, to je kvantna medicina, to je budućnost medicina, o tome ne volim mnogo da pričam, a verujte mi, tu su najbolji uspesi. Sa tim lečenjem sam recimo izlečio svog očuka 40 godina od psorijazu i odlični su rezultati što tiče toga. Krize svesti isto. Antibiotike kad je uzrok bakterija i ključna je terapija sa virbacima i mesencima imunima. Normalno lečenje mitokondrijalne disfunkcije, to sam, znači dajemo acetilkarnitin, kreatin monohidrat, koenzim Q10 i tako dalje. Ali ključno su nam esencijalne ulje. I mi smo prvo radili ta ispitivanja na kancer ćelijama. Direktno vidite, ovo su polja, u Vojvodini zasađena, ovo je gajdučka trava, znači direktno njegovo polje. Arman. Arman je. Aha, jeste. Evo vidite kako izgleda, znači njegovo polje direktno, on direktno na polju, direktno rade ekstrakciju, imaju veliki pogoni i onda posle su ova njegova slika, to su njegove kući naprave malu laboratoriju, zato ne može da se proizvodi veliku količinu. I on sa nosačem napravi lek, kapsulu od toga. To nemate nigde u Evropi, nigde. To je ono što je jedinstveno. I evo mi smo objavili sa stematolozima, oni su radili bazično istraživanje, znači ja sam im dao zadatak i to je karcinom usne duplje. I evo vidite, ovo vam je, sad pogledajte ovamo levo, nazivač nema, vidite kakve oči su se očistili, vidite, direktno slike ovdje rokada, kako su se, to je, testirali smo 13 biljaka i dobili smo sad ti prve dijagrame. Majčina dušica, to je timijan, zatim menta, to znate šta je, zatim kleka, džaniper ili kleka, ruzmarin, jeste, znači ruzmarin, te 4 biljke smo dobili i hajdučka trava 5, ali manji stepen. Smo dobili da izlazi antikancerni efekat, i vidite, to smo objavili i dokazali, na karcinomu usne dupe. A sad je fazi publikacije za majčinu dušicu i mentu za bazocelularni karcinom kože, posle COVID-a. Isto. I evo vidite, to smo, znači da nismo našli smo za matičnjak isto. I ovo je tu grafikoni, ovo vidite na kraju da je najmanji, kako se smanjuje broj kancerognih ćelija, zavisno od doze i vremena. Isto, ovo je težnost. A ovo smo recimo radili na Petrini šojima za bakteriju, kako je recimo Escherichia coli, Staphylococcus, Acinetobacter i Candida. Ovo što je veći krug, to je 100% uništenje Escherichia, Acinetobacter i Candida. Ovo je matičnjak Melissa.
Evo vidite, za kandidu je odličan, ali menta je recimo dobra isto za kandidu. Oregano i timijan su najbolje, vidite, veliki krug. Escherichia, Escherichia, Acinetobacter, koja je pojmuška infekcija i kandida. A ovo je kombinacija majčine dušice i matičnjaka, za kandidu je najbolje. Isto kombinacije. A ovo smo nazvali 4 jasa, vidite. Escherichia, Acinetobacter i kandida, to je tinus, matičnjak, oregano i kantarin. Šentijanš. Evo vidite, ovo je efekat tinusa ili majčine dušice. Vidite, koje pre terapije, gledajte kako je počistilo. Fantastično. Ovo je isto pre, posle. A ovo mi je pacijentje iz Tuzle, koja mi sama postaje slajdove pre terapije. Evo vidite kako se to počistilo. I to korišćenjem tinusa i mente. Timijana, u stvari, majčine dušice. A ovo isto, ovo je pre terapije, posle. Psorijaza, pre terapije, posle terapije. I da vam kažem, evo, gdje smo mi, ja vrlo sam ponosan i radimo kao tim. Evo, možemo sada da kažemo da smo napravili centar u Evropi. Edukujemo cijelu Evropu, je tako? Da. Evo, ti možeš da kažeš. Jeste. Znači, u Beogradu smo to dokazali, cijelu Evropu, prevedeno na engleski, bilo 19 zemalja i sad ćemo nastaviti svake godine. Evo vidite, ovo je bio sastanak 26.10.2024. godine, 48 polet institucije koje su najpoznatije u svijetu šalju naučnike da raspravljaju o ovom problemu, bolesti. Ali to su 99% naučnici koji bazični služi, nemate klinične koje leče. Ja sam se začarao, kad sam prošle godine prvi put bio, ja sam mislio sad ću nešto da naučim pa da uvedem nešto novo. Gledam ko ima, nema nijedno predavanje za lečenje. Kad ono nekoliko starih profesora koji su penzioneri koji ne leče, nego pričaju teoretski o lečenju. I evo, stvarno, pitali smo predstavnika udruženja pacijenata cijele Evrope. Ko se bavi Evropom? Niko. Tako? Ne. To je ono što je strašno. Niko od tih pacijenti su očajni. Evo vidite, i naš institut koji je T48, evo moje predavanje je bilo, akutne kronične infekcije kod pacijenata kod postinfektivnih sindroma. To je i ova ostala predavanja. A ovo je, recimo, svake godine zadržava sastanak vezan za lanjsku bolest, jedan je u Americi, to je ILAC, vezan za lanjsku bolest, jedan je u Evropi. Evo, ovo je bilo u Evropi, i evo moje predavanje, to je prošle godine bilo u Nemačkoj, a ove godine sad od 1. maja, ja već imam pripremljeno predavanje, idemo u Lisabon. Sad držim predavanje, isto nisam znao, otkrio sam da je isto autonomni sistem, niko nije radio po lanjskoj bolesti i onda sam sad ću držati predavanje, istu edukaciju i za lanjsku bolest. Stavili smo šapu sad, ja kažem mom direktoru. Ako neko pita, prvi smo u svijetu za sindrom kroničnog umora i long COVID, prvi smo u svijetu za kronični Lyme, prvi smo u svijetu za krize svesti, prvi smo u svijetu za neurokardiologiju. Pa ko izvoli, ne vidi. Evo, znači, to ništa ne izmišljamo, nego to je tako. Ovo je moj kongres koji ja organizujem, to je neurokardiologija na engleskom. Evo vidite, ovdje je 13. put, ove godine će biti 14. put, to je prošle godine bilo. I tu imate vrlo bitno pod kvalitetstvom Evropske akademije nauka i umjetnosti i tog svjetskog udruženja za neinvazivnu kardiologiju. Znači, mi imamo, što bi rekli, leđe, što je vrlo bitno. Vi možete kao samostalni teror, zato se plaše vaši doktori da izađu. Imamo se ih napadnu sa svih strana, a ja sam spreman za borbu. Istorio sam se za sve vas i u Evropi i onda spreman sam da se borim. Znači, to je ono i zato što imam težinu i onda mogu da vas pljuju ovako iza leđa, ali niko nema hrabrosti jer imate institucije. To je vrlo bitno imati institucije i organizaciju. To je ono što ja kažem, da bi se borili za vaša prava. Znači, to sam i savjetovao Barbara. Imate šifru bolesti pred pola veka, od 69. G93.3, samo treba neko da je napiše. Imate vaše udruženje pacijenata, imate Evropsko udruženje pacijenata, imate bord doktora koji se time bave, specijalista, imate radove koji su objavljeni, znači ja sam objavio radove i potpišem se, stavim pečat, imate sve, imate institucije i kogod to negira, pravi nesavjesno lečenje, pravi znači krivično delo. Nesavjesnog lečenja, neprihvatanja bolesti koja je dijagnostifikovana i tu ih imate u šaci i zato tu možete se boriti za vaša prava. Evo ovo je recimo
mene u Beogradu prošle godine, ja namjerno iskoristim taj moj sastanak za kardiologije, mogu da ubacim i ovu sesiju ili to je sesija upravo sindromom kroničnog umora i tu je bio i kolega iz Ljubljane Timon Zupac, on je prošle godine bio, to je zanimljiva priča, on je studirao medicinu na engleskom jeziku u Beogradu i onda je on mene našao i kaže, jao, mene to zanima, ja hoću da završi medicinu, mora da završi diplomski rad, završi ispit iz ove bolesti. Ja kažem, super, dobro je što si iz Slovenije, iz regiona, vrlo mi je bitno, i na engleskom, i on je odbranio i doktorirao i završio je medicinu u Beogradu na engleskom sa temom MECT, sindrom kroničnog umora. I sad je na specijalizaciji ortopedije živi u Ljubljani. Tako da znate, nažalost, uzeo oblast koja je hirurgija, sad ne znam, ja sam mu savjetovao da se malo bavi, da vam pomogne da se nađe pri ruci, na neki način, ili da daje infuzije, da pomogne što može. I ja ga zovem drži predavanje kad su ovi naši sastanci. Znao sam ga dođe i danas, ali ima neka obaveza nije mogu da dođe. Ovo je naš sastanak koji sam vrlo ponosan. Post-covid i sindrom kroničnog umora. To je bilo prošle godine, 9. novembra, sad će biti 16. novembra. Ja vidite dole EMEA. To je ono što sam tebe da te zamolim. Ako hoće da ubacimo i tvoj logo u vaše udruženje, da stavimo isto i hrvatski, kao što sam stavio srpsko, da bude sve vrlo važno i to ćeš mi poslati da stavimo. Se slažeš sa tim? Da radimo promociju i da budemo, da se vidi da smo ekipa, da budemo zajedno. Tako da mi to pošalji odmah, jer ovih dana, ove nedelje moram da uradim pripremu da bih poslao ovu informaciju. I onda ćemo tu i da prošli za Evropu i onda je to vrlo lako. Vidite naše pismo. Imamo, da kažem, i pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja našega i Medicinskog fakulteta u Beogradu, svih organizacija. Evo, to je program koji je bio moje predavanje. Simo Karding je član borda. On se bavi digestivnim traktom. David Price se bavi i ovom COVID-om. Znači, samo služio predavanje, znači imali smo baš ključne ljude. Onda smo imali Olija iz Tempera iz Finjske, Cecilija Tiberni, ona je iz Stokholma. Oni imaju privatnu ordinaciju u Stokholmu. Oni se bave upravo lečenjem i integrativnom medicinom, njih dvoje, čisto da znate, pa sam ih naravno zvao. Timo Zupac iz Ljubljane, moj kolega, i eto, to vam je to. Na kraju malo slika iz mog rodnog kraja do Čačak, Kovina. Kad sam pravio taj svetski kongres, onda sam ih vodio na ekskurziju, 49 nepoznatih profesora sveta su bili. Ovo je pogled sa Kaplara, imate i yin i yang, kineski, evo vidite, people, vidite tu u prirodi, pogledajte kako se to uklopilo. Eto tako. Ker vprašanja, če ima kdo kakšno vprašanje za profesorja, da vas kaj zanima. Ja, vem, kaj je zdaj Barbara doma. S tem kongresom, ki je doktor, pa je ortoped, ki se prav bal s fibromialgijo, Raspuštok. On je rekel, da so pred temi leti imeli kongres v Evropi in da so rekli, da pač fibromialgija ne paše v sklop, da pač dobiš penzijo za tega invalidsko. Zato, ker nas je preveč. Da je to kao Evropa določila. To je ono što si mi rekla, da ako imaš fibromialgiju moraš da ideš da radiš. Ja sam se šokirao. To je ona tendencija negiranja bolesti. Negiranje fibromialgije gdje radi, nećeš dobiti isto kao nema više lajmske bolesti, ne postoji i onda nema osiguranja. To je strašno. Jer postoji pokret taj nevjerovatan, dehumanizacije, znači samo novac, negiranje bolesti, isključivanje bolesti, stvarno nevjerovatno, ja sam se šokirao. Kaže da nas je previše. Previše, pa zbog toga. Na enem izvidih piše, da se počitek odsvetuje. Da, odmah je kontraindikovan, nevjerovatno. Nevjerovatno. To je kriminal i ja sam to doživao, meni je majka doživao možda udar, živao u Nemačkoj. I oni su moju polusestru zvali 10 puta u toku dana da je skinu sa aparata, kako je tu nema šta da se uradi. Na kraju sam otišao do Beograda i
bili neurolozi i ja sam njima rekao da sam ja protiv toga i onda su sačekali da se ja vratim za Beograd i onda su snuvali ove moje polusestru i polubrata i skinuli su se aparate. Samo da ne bi, nisu htjeli ništa da daju terapiju. Znači, nevjerovatno. Znači, neko mi je rekao da za MICFS i za kroničnu lajsku bolest da je Guardian napisao preko naslovne strane na članak, kaže, najveći skandal 20. veka, nepriznavanje bolesti, radi se o stotinama hiljada pacijenata. Ker vprašanje naprej? Mene zanima reaktivna hipoglikemija. Pa ja imam jednu koleginicu, profesor Kozretković, ona je endokrinolog kod nas, ona se bavi tim reaktivnim hipoglikemijama. To je u okviru bolesti, recimo insulinske rezistencije vrlo često, razumete. Tako da uvek kad se desi, to znači da je to su prve faze bolesti. I uvek, to sam je njoj rekao, kad nađeš te hipoglikemije, uvek pitaj da li imaju ostale simptome. Tako da insulinska rezistencija uvek ide s tim. Ja kad vidim da nekom insulinsku, je odmah pitam za ostale probleme i odmah znam šta je. Tačno znam sad, razvio sam taj sistem kako ide bolest, kako se odvijaju bolesti. Znači, čak kriza svijesti, prva koja se desi kod mladih osoba, nestabilnost poglavice, uvek vam je znak uznika da je krenuo proces. Morate brzo da reagujete. Tako da... A što ako se ne reaguje? Šta onda? Mislim... Ako se ne reagujete, evo sad ću da vam kažem kako ide proces. Znači, ako ne reagujete, obično je infekcija rečnom barci, to je herpes virusi, ali imaju i koje infekcije, to je recimo hlamidija i mikoplazma pneumonije. Onda prvo što se desi, strada štitna žlezda, znaš što su žene u pitanju, i onda dobijete Hashimoto, znači autoimuno oboljenje štitne žlezde, i onda možete dobiti hipertirozu, čvoriće neke, onda u prvoj fazi povećana funkcija, u drugoj fazi smanjena funkcija, i onda oštećena, a direktno je funkcija mitokondrija zavisna od hormona štitne žlezde. To je point. I onda prvo strada štitna žlezda, onda stradaju sve ćelije u organizmu i stradaju mitokondrije. I onda počnu problemi sa štitnom žlezdom, onda paralelno, i onda se lečite od toga, nekom ima smanjenu funkciju, neko se operiše, onda neko uzima Helutirox, onda neko dobije insulinsku rezistenciju. To je prva faza za nastajanje dijabetesa i onda sljedeća faza kasnije je dijabetes i onda gdje se formiraju jasne bolesti, dobijete dijabetes, imate Hashimoto zbog dijabetesa, dobijete hipertenziju, posle infekcija, dobijete koronarnu bolest. Onda ako se reaktiviraju neki virusi, onda možda dobijete i moždani udar. Znači to su sve bolesti koje se kasnije razvijaju kod žena, ciste na jajnicima i onda kreću problemi sa... Ili problem ne možete dobijete bebu, problem fertilizacije, ostane u drugom stanju, kronične ginekološke bolesti i onda kreću bolesti. To je taj proces kako ide. A kako onda to zaustaviti? A treba reagovati odmah, znači ono što sam ja rekao, antioksidansi, idemo na uzrok. Obično su ti herpes virusi neopasniji, onda recimo prvi problem kada već kreće bolest, ja recimo dajem tu, evo moram da pohvalim, otvoreno sad kažem, da pohvalim Barbaru, Barbara radi genijalni posao i vi ste sjajni. Znači ja vas sve hvalim da vi kao grupa se sami pokušavate da nađete rješenje za probleme, za svoju bolest i sami na sebi testirate neke lekove. Tako? I evo da kažem, to je korisno za mene, ja učim od pacijenata. I onda mi je Barbara rekla recimo za lizing kod herpes virusa. Ja sam ranije imao problem jer kod herpes virusa nemate šta da dati, imate valciklovir koji je toksičan, imate efekt tek posle 6 mjeseci. I nemate ništa i ovdje čovječi vitamini ne možete mnogo da pomoći. Meni Barbara kaže, super rezultati za lizing. Ja onda pogledam literaturu, sve se uklapa što si rekla, onda pitam neke moje pacijente koji imaju isto iskustvo i evo ja javno kažem, otvoreno sam prihvatio, ja dajem standardno lizing u mojih pacijenata, zahvaljujući Barbari i vašem iskustvu. Evo ja sam od vas naučio to prihvatiti. Znači evo ja vam otvoreno kažem i toga se ne stidim, znači učim od pacijenata i vi ste zaslužni za to. Lizing je meni standardna terapija, mi pišemo svima. Svima pišemo sad baš zbog toga, znači zbog herpes virusa koji su glavni problem. Znači to dajem klasičnu terapiju za mitokondrije,
To je dajem koenzim Q10, tu moraju malo veće doze, acetilkarnitin, prva do, pa onda kasnije kreatin monohidrat, ali te dve obavezno. Napravili smo naš lek, Virbak ćelijska energija, to je kombinacija NADH-a i koenzima Q10, znači to dajemo. I onda posle toga idemo ciljano, zavisnosti da li je u pitanju, i onda kombinujemo virbake, to su, onda dajemo naša esencijna ulja koja su različite efekte. Recimo, kad dokažemo bakterijsku infekciju, onda idem po mjesec dana, nešto kada je borelija, idem majčina dušica, znači timijan, zatim origano, zatim kombinacija, zatim menta, vidjeli ste sve ovo što je antikancerno, to dajem. Rečemo problem sa stomakom, dajem obavezno pomorač, dajem kajdučku travu, napravili smo naš preparat koji se zove Virbak Digest, zatim Virbak 4K, to je korijander, kim, korijander, kopriva i karanfilić, isto za stomak odlično. I onda dajem te antioksidanse koje se zasnivaju na mjesečnim uljem. I onda odmah reagujem. Ako je bakterija u pitanju, ako nađemo hlamidiju, mikoplazmu, koksijelu, brucelu, bartonelu, dajem antibiotike, paralelno, dajem klasične antibiotike, ali dajem kratko. 10 dana i 3 puta ponavljamo, po 2 antibiotika i 6 mjeseci minimum herbalni antibiotici koje sam vam pokazao. I spriječite proces. Ako je nastao proces, znači odmah brzo morate da reagujete. Koksijela, brucela, bartonela i borelija, strašne ubice. O tome doktori ne znaju. Ali recimo, to sam naučio, ja sam nisam znao, ali to naučite vremenom. Na ovim sastancima za lanjsku bolest. Mislim, oni to znaju dosta. Pošto ih lanj borelija interesuje, onda su se dosta istraživali. Ima je izloženje pacijenata i onda su našli za koksijelu i brucelu i bartonelu i onda sam ja počeo da tražim po svim pacijenata i nađem svaki dan kod nekog akutnu infekciju. I onda nađete drugi uzrok pored herpes virusa, to su te infekcije. I onda morate da lečite to specijalno, to čitava nauka tiče lečenja. Ali vrlo su uspešni. Ali treba upornost, kao što je vezano za MCFS i za Lyme, upornost, kažem, kako ide i to da slušajte me dobro. Prva 3 mjeseca praktično nemate nikakvog efekta, gore, dole. Od 3. do 7. mjeseca kreće na bolje, ali imate padove. Uvijek ćete imati padove, cikluse, dobre i loše dane. S tim što kad krećete za lečenjem, ti loši dani traju kraće. I posle 7. mjeseca ide dalje. Ako neko ima bolest 10 godina, treba vam jedno 2 godine da uđete u neko poboljšanje funkcionalno stanje, kako da kažem. Ako posle COVID-a recimo, ako bolest počne i traje samo 3 mjeseca, imate odlične opciju da se vratite potpuno normalno. Tu treba od 4 mjeseca do 7 mjeseci. Imao sam 2 kolega, jedno iz Londona, jedno iz Cirika, koji su bili kod mene posle COVID-a, koji su bili pali, i njih sam podigao odmah posle 3 mjeseca. Znači, treba odmah reagovati. Ako imate nekoga koji ima problem, odmah reagovati, čim je došao 3. mjesec nije bolje, odmah. Tu imamo odlične rezultate. Znači, za sve ostalo, i onda tu imate jedan problem. Više problema. Prvo problem, posle 3 mjeseca očekujete jedan lek da će da reši, ima kao čarobni lek. Ne postoji čarobni lek. Znači, mora kombinacija više lekova, to je ključna stvar. Mora da postoji da vam neko veruje. Ja stalno sam shvatio da mi veruje negdje oko 30%, jer posle 3 mjeseca izgube veru i onda idu obilaze dalje doktore. Ako ne veruju, onda ništa nisu uradili. Onda opet onda dođe neki doktor i kaže, ma gluposti, vi ste zdravi. Psihički problem. Milovanović je izmišlja bolesti. I tako dalje. Znači, to je fatalna greška. Pričao sam na slučajeve koje imam. Onda i doživljam je ružne stvari. Ja sam ceo život posvetio ovome, radim po ceo dan, a ne radim zbog novca. Ja se bavim naukom, znači radim jer ovo volim i uživam u tome jer sam doktor. Nisam biznis. Zavoli me, evo, kažem, jedan pacijentkinja koja dolazi u državnu ustanovu koju pišem stalno ovo da zaštitim na komisiju, znači rekla je na TikToku da vi pravite biznis, zbog firma pravi biznis. Znači, to su strašne stvari koje vas povrede. Ja radim svako jutro ustanem u 7 i legnem u 10, radim od 7 do 8-9 sati koja dolazi u privatno kod mene vidi. Znači, bavim se naukom. Znači, ovo je misija, ovo nije biznis. Biznis je bio kad bi sam se bavio privatnim i to je to. A ne bi radio prethodne države ustanovi sa studentima i tako dalje. Trudim se isto da edukujem i
doktore, pričao sam mi, kogod da polaže kardiologiju kod mene, ne može da je polaže ispit dok ne prođe kroz ovo. I ja im kažem, evo osnovne ti preporuke za kriterije za sigurno kronično moraš da naučiš. I pitaću te to, i sve i pitam to. I onda ih naterate, razumijete? I ja tako rekrutujem doktore. I za region, imam doktore iz Crne Gore, recimo, koji polažu kod nas. I onda oni čuju, dovoljno da čuju i da znaju, i da prepoznaju, i šalju. Imam doktore koji su bolesni isto, pa znaju, pa onda sami iščitaju. Imam doktorku koja je oftalmolog, a sestra je pedijatar iz Relje. Ona je imala kreš, ne mogu da ustane iz kreveta mjeseci. Onda je došla i onda je našla, ona mi je pomogla dosta. Ona je svaki dan dobijala infuziju. Kaže, to je 15 dana podigla, 3 mjeseca je trebalo da se podigne potpuno. Tako da, ja stvarno učim od pacijenata. Jer uveo sam, recimo, metaboliste kalcijuma, evo isto kod nekih mojih pacijenata sad i uvodimo, pošto je endotel oštećen, kod svih pacijenata imate hipoksiju, imate acidozu, laktatnu acidozu, to su antagonisti kalcijuma vrlo korisni. I to sam prikrat od vas. Znači, kako da kažem, vi ste bukvalno kao tim za lečenje. Kako u infuziji dajete? Ja ovako, kod mene ordinacije ne mogu to da organizujem, niti ima vremena, ali imam ordinaciju koja je preko puta bukvalno, koja daje te infuzije glutationa, daje infuzije recimo sa NADH-om, DMN, znači to su ti antioksidansi koji su vrlo korisni. I onda uputim pacijente kod njih, je recimo longace kako treba kod lajnske bolesti. Ali ja ne znam da li ima u Sloveniji neko ko to radi. Znam da u Hrvatskoj ima u Opatiji, da li se Lasar centar zove, ali u Sloveniji ne znam da li ima neko da ima. Privat ustanova. Aha. Ali opet treba imati sistem ciljevi. Recimo mogu koleginicu, zove se Naja, ta privatna ordinacija, ona zna šta radi kad držim predavanje, onda tačno zna šta treba da da, ja to napišem. Onda ja napišem ovi koji dolaze u državnu ustanovu. Vrlo je bitno što sam ja i ovako i onako. Imam i za privatne pacijente koji dođu iz celog sveta, a imam i za pacijente koji su u Srbiji koji dođu legalno na univerzitetsku bolnicu i ja im napišem dijagnozu. Znate, zvaničan dijagnoza, ja svaki dan napišem koliko ispunjamo uslove NECPS. Znate koliko mojih pacijenata ima, svi koji su došli, dobili su zvaničnu državnu instituciju dijagnozu, NECPS. Ovdje kod vas teško se izboriti i ošte na zapad. Neće na zapad niko da napiše. Mene su svi dobili tu dijagnozu i normalno neko prihvati, neko ne prihvati, ali zvanično pravno je ona tu. I ja onda to i kažem pacijentima. I onda im kad neće da im napišu bolovanje, ja im napišem. Pacijent je životno ugrožen. Još ako ima krizu svesti. Sa kardiološkog stanovišta pacijent ima sinkopu R55 koja je kardiološka dijagnoza, koja je posljedica akutne infekcije i posljedica sindroma kroničnog umora. Ukoliko ne lečite pacijenta, život ne ugrožen, direktno mu ugrožavate život. Pa neka oborete. A verujte mi, krize svesti su opasna stvar. Opasna stvar, pacijenti padaju, lome glavu, ruke, noge, mogu da umru, mladi ljudi, i taj ko se igra sa tim, da se opasno igra. Znači, ja se mnogo puta naljutim, ne reaguju ošte. Imao sam slučajeva strašnih. Zove me brat koji inače kardiohirurg, dečiju, bratu strica u našoj univerzitetskoj bolnici, kaže, jedna profesorka preko veze moli za čerku koja ima 18 godina ima, koja je imala COVID, ne može da se oporavi, godinu dana leži u krevetu. Kažem, dovedite i gubi svest. Dođe i kako smo je stavili, odmah gubitak svesti, teško što će autonomni sistem. Ja napišem post-COVID sa krizama svesti, hitno da uradite svoj laboratorij, da imamo šta je uzrok i napišem terapiju. Imate jedan problem koji se zove Hertzheimerova reakcija. Da počnete ovu terapiju, onda dođete do pogoršanja. I onda pacijent kaže, pa što, meni je gore, i onda izgubi povjerenje u vas, a ne znam za što, da je to pogoršanje zbog reakcije na terapiju, razumijete. Da treba samo napraviti pauzu nekoliko dana i nastaviti dalje. To je vrlo često kod lajnske bolesti. I ja uvijek napišem, uvodite lek po lek na svaka 2-3 dana, postepeno. I ako imate pogoršanje, stati. To je ta Hertzheimerova reakcija. Ona je počela tako, nije bilo pogoršanje, onda je otišla kod nekog Pametnjakovića, mog kolege profesora, koji je potpuno prenebegao što sam je napisao TIL test, onaj kad je pozitivno, nema sinkopu, stavio je devojku na test opterećenja, što je kontraindikno, možda je ubijete. I ona normalno, samo što nije umro. I kreteni, ja kažem, onda da kažem kreteni, ta majka kreten, je nastavila dalje, dete mi nije dovela i nastavila dalje, znači ostavila je takvom stanju.
potpuno, znači, negirajući, znači, propastila si svoje rođeno dete zbog gluposti, a taj kolega može sudski da odgovara zato što to uradi. I znate koliko takve slučajeva ima? Imam slučaj dojde mi isto, imao sam slučaj pre 6 mjeseci, dete 14 godina, krize svijesti, svaki dan pada mesec. Ja nisam pedijatar pa ne mogu da ga lečim direktno, ali napiše šta da uradim, da idemo na uzrok i onda kažem kolegama koji su pedijatri, kojima se radim da vidim da je ne pomogu. Svi nalazi dobri, samo stiglo Bartonella. Kad sam vidio Bartonellu, ja se šokirao. Jer ja ni sam nisam znao da nisam bio na ovim predavanjima za lanjsku polje. Bartonella je užasna. Znači ona sve organizme, sve sisteme napada u organizmu, od kože, imunog sistema, sve život. I morate podhitno da se zaustavi proces jer će da vas uništi za ceo život. Ja kažem, hitno kod pedijatra, odmah antibiotici da počne i molim vas, poslušajte me, dete možemo nasrati. Rekao, dođite obavezno. Mislim da se pojavilo. Otišao kod Pametnjakovića, infektolog, rekao, ma kak, infektolog koji nema pojma, samo ima nalazove. Ma kakav, to su gluposti. Znači, i ja pitam posle tu mog brata, šta je sve, kaže, mali još pada. Ali on je bilo sramotno da se pojavi kod mene. Znači, ona slušala infektologa, znači, svjesno je svoje dete uništeno. Znači, to su ozbiljne stvari. To ne poverenje. Jeste me razumeli? Ja imam još pitanje. Ne znam ako je to negdje, može se poklopiti. Jer moja kćer sa 4 godina imala je boreliozu. Odmah smo ozdravili antibioticima jer sam vidjela onaj kruk na nogi. I prošle godine imala je 17 godina i ona je dobila autoimuno oboljenje štitnače, ali radi joj previše. Je to moguće da je i to kako previše radi? Da. Evo odmah da vam kažem, poslušajte, ovo je dobro što ste rekli. Ja sam iščitao sve knjige o boreliozi, pošto sam morao, ušao sam u to, iako sam kardiolog, bavim se neurokardiologijom, zato što me borelija je iskočila, vrlo bitna kao njim uzroci. I zadnji put kad sam bio, prošle godine u Nemačkoj, kad sam držao predavanje, onda mi je prišao profesor iz Istanbula, iz Turske, i dao mi je knjigu njegovu što napisao Lanjska bolest. Čovjek je profesor biologije i on je u radnoj grupi Svjetske zdravstvene organizacije za kodiranje i šifriranje bolesti. I on je uspio da se izbori, da se pojavi nova šifra bolesti, demijelenizacija gore u mozgu zbog, recimo, zbog borelije i još 2-3 šifre za boreliju. I ja sam dobio tu knjigu prošli, ja sam se oduševio, zvaću ga dodat kad bude moj, možda i kad bude posle COVID. Znači, i on je našao, pošto je ekspert svjetski za to, da borelija može se aktivira posle 40 godina. Posle 30 godina, i pokazuje slučaj svog asistenta koji je kod njega doktorirao, koji radi sa njim. Ona je dobila, imala je ujed krpelja tih godina, negdje 405. godina, dobija antibiotike sve. Posle 30 godina dobija dijagnozu multipla. I kaže, ja sam odmah znao da je to i tražio od nje nateruje, oni uradili ELISA test bio negativno. Oni nateruje nju da uradi Western blot. Isto sam ja 2 puta je vozila, uvijek negativno. Jeste radili Western blot? ELISA je negativna, tako? A to je to, niste radili ono što treba da uraditi. Sad me slušajte dobro, molim vas. Da. Slušajte me dobro. Ništa u životu nije slučajno, uvijek dobijete informaciju da treba da dobijete. Znači, treba da uradite Western blot, uradite privatno, ako ništa. Privatno, možete i doradu, možete i kod vas ko privatno radi. Slušajte dobro dalje. Ako i to nije, ako i to bude negativno, Western blot morate da uradite. Imate sljedeći nivo je imunoblot test. Možete da zapamtite, znači da pišete. Imunoblot to je još jači test. Taj imunoblot test radi najbolje, radi RH laboratorija u Sarajevu, zapamtite, RH u Sarajevu. I rade Biomedika, to je laboratorija u Beogradu, koji sam ja naterao sada rade. Znači oni isto rade taj imunoblot test, ali nešto manji broj antigena i rade sa neki mikroblot. Znači to su sve metode koje su iznad ELISA, razumete? Da. To morate da uradite zbog deteta, razumete? I imate, ovo zapamtite još, na kraju, obavezno, što ja šaljem kad su ti komplikovani slučajevi, Armin laboratorija u Augsburgu, Armin. Oni imaju ELISpot test se zove, oni detektuju boreliju i te intracelularne mikroorganizme 400 puta jače preko te limfocita i oni su neprecizni, razumijete. Znači ove tih ostavite na kraju. I
ja sam to sad radio pregovor da uvedem tu u Beogradu, pošto sam uveo sve sad u Beogradu, što postoji, samo to nisam uveo. I on će biti isto, daću i njega da dođe, znači obavezno uradite to. Borelija se teško leči i poslušajte me, uzmite ove prirodne herbalne antibiotike, to je najsigurnije, nije toksično, ovo što ja dajem. Znači možete u Beogradu da uzmete, neka neko donese od vas ko dolazi kod mene. Pa imamo u Beogradu svoje ljudi, tako da mogu da mi šalju Taj pojem. virbak, ja njima dajem svaki mjesec po jedan, taj virbak. Virbak, majčina dušica, origano, pelin, žalfija, 4 jasa, to je kombinacija. I onda se to, svaki mjesec se pije i onda se vrti. To je najsigurnije, to su prirodne antibiotici. A ako bude pozitivno, onda ćete da uzimate po 2 antibiotika 10 dana, 3 rotiranja. U razmaku 3 nedelje. Poslušajte me, jer je dete u pitanju, jer i taj profesor je napisao, koji je to pokazao, taj slučaj što ima, recimo, našao je da možete da imate i boreliju i kad su testovi negativni. Pa piše 26 razloga kad su svi testovi negativni imate boreliju. Imate veliki broj tih uzročnika različitih. A vi u Sloveniji ste endemski. Vi imate veliki broj, znaš što govore o Ljubljani. Vi ste potom poznati i to morate da znate endemske teritorije. Znači, to imate i borelija se teško uništava. I vraća se i našao je, verovali ili ne, spisak 360 bolesti gdje je našao povezanost borelije. 360 bolesti koji se razvija vezano za borelije. Nevjerovatno. Gdje je ta laboratorij? Augsburg. To je dole Nemačka, dole Dallas, Minhena. Kakšno vprašanje? Mogoče jaz. Jaz sem vas več pitala v Postojni. Meni je sad dozvoljen jedan antibiotik koji mi reši život, ali mene... Ja imam alergiju na penicilin od 16. godine, a ja sam pojela šleper antibiotika. Stvarno puno. Imala sam puno infekcija u životu. Imate boreliju pozitivno, online ili ne? Nemam pojma. Ja u životu mi nisu testirali, ali ja sam klopa imala 100 puta jer sam puno vani i tako. Nemam pojma šta, kaj lahko po slovensku, razmišljam. Ako bih došla kod vas, ja sad idem na Golnik, u našu kliniku, ne? I mi testiraju na penicilin, ali recimo dobila sam puno svega po tijelu od klimicina i u tu bobu me jako boljela. Ima strašne reakcije. Skratka, a kad su me testirali, ne, su mi ga stavili ovako, ne, i kad sam došla tamo, tu nije ništa bilo, a ja sam imala puno po hrbtu i svugdje, a oni su rekli, to nas ne zanima, mi smo ovdje stavili, ne. Znači, ja reagiram na puno tih stvari. Ja nemam ja 18 godina nisam uzela antibiotik, jer sam se sama liječila, mislim, s alternativom, ne. Tako da nisam trebala prije toga puno. I nakon 18 godina, sad sam 3 puta uzela i bilo je strašno. I kad sam dobila absces na mandljima, imala sam jako puno angina i kad sam bila malena, a još imam mandlje, ne. Kad sam dobila absces, više nisam mogla dogovorim, pa onaj na urgenciji je zvao nekog infektologa i ona je rekao koji antibiotik ja možem jesti. Ok, ne znam kako se zove sad taj antibiotik, a meni to sigurno nije pozdravilo ni streptokoka, jer odam na vrlo dobro bioresonancu gdje su mi oni to sve očitali, a ja sam itak znala da ja sam još uvijek bolesna, ali mi je spasio život. Ali ja se pitam šta će biti nakon par godina, da ja trebam antibiotike, ja ne možem ništa. I ako bi ja došla kod vas, kako bi vi znali
sa čim mene liječiti umjesto antibiotika? Pa ja dajem ove herbalne antibiotike, to što sam rekao. Da. Znači dajem te, Amerikanci daju kod borelije, daju kineske te herbalne antibiotike, a mi nemamo potrebe kineske da dajemo kad imamo ove naše koje su napravljeni tako. Znači, znate sami da oregano jak antibiotik, mi smo napravili Virbak oregano, Virbak timijan, znači isto, imate peri, znači sve su to jaki prirodni antibiotici, njih treba uzimati, oni su zdravi, znači štite vas na neki način, svaki dan uzmete po jednu kapsulu i onda recimo mjesec dana pijete jedno, pa drugo, pa treće. To je vama vrlo bitno kad imate te infekcije, razumijete? A antibiotik ne može da se zna, niko ne može da zna na što ćete biti alergični, da se ne ispita alergološki, razumijete? To ne može da se zna, to ne mogu ja da vam kažem. I vrlo je opasno. Ona nema alergije jer ne reaguje histamin, nego ona ima intoleranciju. Očigledno ali nema na penicilin ima. Da, vi imate preosjetljivost, znači hipersenzitivnost i na lekove, razumijete? To je veoma problem. No, na penicilin sam ga puno pojela. Zato treba ići s ovim, treba da, čisto za ta hitna stanja, da uradite testiranje alergološko za te antibiotike koji smete. Ne može niko da kaže ovaj može. I onda ako ne možete da pijete, možda da dobijete injekcije. To je, onda sad imate problem intolerancije. Ali mora da se vidi kako. Ona nema enzima da bi to razgradilo i zbog toga ima snažnu reakciju posle dan ili dva ili tri. Nakon 5 dana sam na klinici dobila. Da, može sve se desi. Samo jaz ne vem, če ste razumeli, on govori o naravnih antibiotikih, ki niso antibiotiki v bistvu, ampak so rastline, a ne Antibiotiki samo naredijo škodu. Izvlečki rastlin v koncentrirani obliki. Ampak imate iskustva sa ljudima koji ne podnose? Ja to dajem, pa imam tako ne, pa onda dajem upravo to herbalne, biljne antibiotike. Da li ima neku reakciju na ove? Imaju reakciju smetnih za želudac, to je recimo problem neki, ali ja onda predložim vaga šta više dobijaš, šta gubiš recimo. Svi ti prirodni herbalni antibiotici prave kiselinu, razumete? I jeste problem kad neko ima želudac, ali ja kažem uzmite, zaštitite želudac, uzmite Nopazu, uzmite Famotidin, šteta je gubiti pozitivan efekt jer nemate drugog izbora, razumete? I onda tako to rešavam. Ovaj problem ne treba izgubiti taj pozitivan efekt koji može dobiti, razumete? I onda idem na taj način. Onda dajem i peptide koji daju antizapaljensko. Recimo uvijek dajem nazvali smo nam i super peptid iz gljive bukovače, ne znam kako vi kažete bukovače, to jeste. Jeste, to djeluje antizapaljenski i onda smo napravili kombinacije 1, 3, 5, 7. Kombinacija 1, 3 je mačina dušica i menta, znači timijan i menta, a 5, 7 je uzmarin i klekar, isto, tako da i onda imate u jednom dve, tako da uvijek treba ići sa dve. Tako da, da vam kažem samo, znam tačno ono što sam ja naučio i ko je to stvarno u svijetu, jedino koji ozbiljno te stvari radi i koga sam stvarno dosta naučio iz tih knjiga, to je Richard Horowitz u New Yorku. On je stvarno genijalan čovjek, ima iskustvo ogromno. On je interista i ima nekoliko knjiga, možete uzeti te knjige da pročitate. I drugi je Christian Perrone. On je kretolog iz Pariza, otišao u penziju. On je poznat po tome pošto je bio francuski stručnjak za vakcine i onda se usprotivio vakcinaciji i onda su ga oni brutalno smenili pa su bile demonstracije čak i u Parizu, ali otišao u penziju, njega sam upoznao. Ima njegova knjiga Kriptogene, znači skrivene infekcije i kronične bolesti. I tu od te dve knjige stvarno su fenomenalne i to sam dosta naučio. Moja prednost je što sam interista, kardiolog i neurokardiolog pa ima mnogo šire, da kažem, ali mi mnogo koristilo to njihovo znanje. Znači, taj deo koji sam ja naučio od njih, pa sam proširio moje znanje. Za automjerni sistem tu nemam konkurenciju, stvarno, i onda sa tim testiranjem tačno vidim gdje ste i šta ste. Tako da čisto znati i u svijetu je, tu je region Balkan i Istočna Evropa niko ne. Ništa. Imate sad alternativce. To malo mene nervira, razumete, koji, recimo, koji nisu čak i doktori, razumete. Oni znaju i onda koriste situaciju, pošto je prazan prostor, pa uveću to. Ali ovo je mnogo ozbiljna stvar, da kažem, igrati se s tim. Mnogo ozbiljna stvar. Cijela medicina će da se prepunda sad, to se ne shvatio. Treba shvatiti čovjeka stvarno holistički, ali koristeći klasičnu medicinu. Znači, a ne ono, svaka čast Kinezima, ima diže kapu.
ja sam bio sa mojim doktorima prošle godine u Pekingu, bili smo u njihovom centru za tradicionalnu medicinu i kardiovaskularnu medicinu. Znači oni imaju edukovane doktore koji operišu vas i posle toga daju biljke. To je neviđeno. Ja sam molio sam našeg direktora da obavezno potpišemo ugovor sa njima, da radimo, jer ja sam klasičan profesor interne medicine i kardiologije, ja se bavim, neko može se podsmeva sa biljkama koje su suština, jer meni je to vrlo bitna terapija. I razvili smo taj program. Držim predavanje farmaceutima o esencijalnim uljima u Sarajevu u septembru. Zvali su me plenarno predavanje esencijalnog ulja u tretmanu tih kroničnih bolesti. Vidite kako od kardiologa dok sam otišao, razumete? Ali jednostavno nema druge. Koristite znanja koje su vrlo korisne i vidite da to sve povezano. Kod nas homeopatiju treba da ima medicinsko. Za homeopatiju isto. Evo ja odličan tajm. Ja sam svjesno išao kod nas u školu homeopatije, a me zanimala homeopatija. I to ću da odam tajm. Tebi nisam čak ne pričao. Me zanimalo da li to radi ili ne radi. Znam da je zabranjena homeopatija kod vas. To znam da je bio neki slučaj. Umro je neki pacijent, ne znam da li je bila malarija ili šta, znam reče homeopatski, znam da je zabranjeno i da je to kod vas katastrofa. Kod nas je te kurseve homeopatije držao profesor hirurgije, neki popularni čovjek koji je isto profesor koji ja na univerzitetu, koji se bavio naučnom homeopatijom. I ja sam išao da me zanimalo da naučim taj teoretski deo. I onda ću vam odati tajmu, ja držim predavanje na kvantnoj medicini u Beogradu. Onda sam rešio da napravim eksperiment, da li ti lekovi rade ili ne rade. Evo, ekskluzivne informacije za vas. I onda smo napravili eksperiment veka, što bi ja rekao. Onda sam uzeo njihove homeopatske te preparate. Oni se prave na vrlo zanimljiv način, ima dva načina pravi. Jedan način pravi manuelno da se razvažuje, a ima jedan drugi način koji se zove radionički. Imate neku mašinu, kliknete prema nekim šiframa i onda kao prenosite informacije. Znači, i onda sam na dva načina uzeo sam ta dva preparata, onda sam uzeo, to je moja metoda, nazvao sam ga programirani placebo efekt. Onda sam ja sam napravio kao placebo lek, recimo nazvao sam od sakaroze i od destilovane vode i nazovem ga lek i napravio sam ga sam. Onda smo uzeli klasično lek, govorim sad o lečenju kriza svesti, onda smo uzeli klasičan lek Butron za lečenje kriza svesti. I onda smo, znači imate placebo oblik, imate radionički oblik homeopatski, znači homeopatski lek, klasičan lek, i onda smo to ispitali na 3 mjesta u Beogradu na Vinči, na aparatima, 4 vrsta aparata, da je na nivou jezgra, gledate to. I 4 metode da se meri na nivou jezgra, da li postoje neke promene. I onda sam ja posle to koristio za lečenje pacijenata, ali sve smo to etički smo pokrili sa projektom, znači kao placebo. Utica placeba za lečenje sinkope. I našli smo neverovatne stvari. Znači, evo da vam kažem, dokazali smo da informacija promeni strukturu na nivou jezgra. Imam sve tu dokaze. I to nisam ja radio, ja sam dao samo predlog projekta, dao sam šta da rade i onda je rađeno na 4 aparata. Jedan tim je radio Institut za fizika, jedan tim je radio Vinči, jedan tim je radio na Mašinskom fakultetu, na 4 metode. Ima jedna metoda je akta spektroskopija na nivou vode. Šokirali su se. Znači, onda kad smo napisali, ja sam napravio placebo lek, zove se Butron, napisao ovdje. Kao kad bacite kamenčić u vodu, detektovali smo promenu te informacije u vodi, razumete? A onda smo to detektovali u sakarozi na šećeru na nivou jezgra na 3 aparata. Nije infrared spektroskopija u Vinči i još na 2 aparata u Institutu za fiziku. I sve slikali, sve to. A onda sam ja to praktično primenio u lečenju kroz kriza svesti, fantastičan efekt. A najbolji efekt kad date lek, Butron, i date placebo oblik tog leka, znači zajedno da popiju. Prestaju da pade. I to smo objavili, evo sad je objavljeno, ja sam to nazvao programirani placebo efekt, malo da zamašam. Programirani placebo efekt, a stvari je kvantni fenomen u lečenju sinkope i Institut Arad u Rumuniji nam je objavio to u knjizi, od deo knjige,
Evo sad, pre mjesec dana, sad ćete izgledati tamo video, tako da imam publiku na to. I hoću da vam kažem, homeopatski lekovi, znači homeopatija je informacija i energetska terapija. I to radi, to je taj radi, ali ima jedan drugi problem. Problem je, jer ima kaže, imate dobru i lošu vest. Znači, prvo, ti lekovi rade, a drugo, treba da znate da radite sa njim. Jer 50% slučajeva, ono uzimanje anamneze po 2 sata da pričaš neki, to su gluposti. To su čiste gluposti. Na osnovu simptoma da će da pogodite, nećete, znači uopšte to je bez veze. To je potpuno bez veze. Tako da ja recimo sam sa tim, da kažem, programim pacijentom izlečio psorijazu kod svog očuha posle 40 godina. I to samo kao kolateralna šteta, nisam uopšte polirao, jer samo se desilo. I onda vidiš da to radi. Tačno znam, i recimo to mi je dodatna terapija, to dajem kod poznanika. I sad ću da pokušam uopšte kad sam imala kroničnog umora, imao sam nekoliko pacijenta koji su probali, koji kažu da je bilo bolje posle minina i nisam davao. To je onaj C3, znači nisam davao. Tako da, ali recimo imam dosta pacijenata koji nemaju, to je energetska terapija. Znači, koji imate, tačno znate, mora da znate kojoj grupi pacijenata se to date. Kad imate pad energije, dajete te lekove. A ne možete da dajete kod hipertenzije. To je, možda dignete nekom pricenu, napravite hipertenziju. Zato kažem, nije to igranje. S tim se ne igra. Znači, zato kažem, zato ne imate na plice koje sad ćemo reći na sve. Opasno, znači, to je, treba znati. Ja, a še kakšno vprašanje? Kar vprašanje. Simptomi kao kod belove pareze, kod deteta, da li je to sigurno Lyme ili može biti nešto drugo? To je knjiški najčešće Lyme, ali može da bude Epstein-Barr, citomegalo, varicella zoster virus. Ili koja infekcija. Ali treba i tutke Lyme, on je u 90% slučajeva. Tako da, to je uvijek kad se to desi, ali može da ne bude Lyme, ali da bude ovi virusi. Znači, nešto je sigurno infekcija, razumijete? Znači, Lyme 80-90% slučajeva, ako nije Lyme, onda su ove 3 virusa i treba vidjeti. Onda odmah početi terapiju. Sve je bilo negativno, svi izlazi, ali su ga liječili za Lyme. Dobro je što su ga lečili, ako su negativni testovi, to je dobro, ali su trebali da uradi ovaj Western blot test, nisu radili sigurno, nisu radili analizu. Neće da rade, neće da plati, neće država da plati. Ja to stalno, ja sam ih digao u ruke, ja svima tražim. Ja da urade privatno, ali dobra je stvar, uspio sam se izboriti. Kod nas državne ustanove, oni su već navikli na mene, pa onda državne ustanove i VMA mi radi. Imam ekipu mikrobiologa sa VMA koji rade sa mnom i normalno ovi drugi buđaju, ja napišem treba raditi Western blot i oni rade svi. I onda oni znaju kad dođu moji pacijenti. Tako da ja već uspevam uz negodovanje već 20 godina kroz državu da provučem da se uradi sve to. Ali zahvaljujući toj mojoj težini, razumijete, znači ne bi mogao da prođem ovako. Oni se bune, našto lekari još ne mora da šalju da pišu to, onda ko će ovo sve platiti, a onda napišem, kažem njima, ja sam referenca, morate da slušate, inače neko će vas tužiti. Znači da ste na zapadu, na Americi imate advokate koji to rade. Ima še kdo kakšno vprašanje? Mene zanima, kad dođem kod vas, koliko mi treba dana da dobijem neke rezultate? Ovako ide procedura, baš kad dolaze iz Evrope. Ja im predložim to moje kompletno testiranje, recimo kad sve teste uradim, traje negdje oko sat vremena. Ali recimo, ja radim u isto vreme čak i EEG, i to radim jedinstveno diagnostiku. Znači ja kad prikačem na svu tu diagnostiku, u isto vreme snimam i EEG. I to traje recimo sat vremena, ali mi je vrlo bitno Holter EKG je pritisak, razumete? I onda ja prikačim posle toga Holtere i onda odete kući, ne kući, to ste u hotelu. Dođete opet sutradan i skinete te Holtere i onda ja gledam kakav je pritisak i gledam na srcu da li imate aritmiju. Tako da to je mi vrlo važno da vidim to stanje što tiče srca i vidim stanje tog autonomnog sistema. I posle toga napišem i onda da vi možete da date krv, ta laboratorija biomedika da ja radim sa njima, da to uradite, taj spisak tih virusa.
to traje pola sata, vi odete, nije problem. I možete, ako ne radite te koltere, da uradite koltere ovdje, da vi donesete da isti dan sve odradite. A najbolje je da jedan dan odradite testiranje i sutradan skinete te koltere i date krv, recimo. Tako da radim recimo i oksidativni stres. To je isto važno, vidim na nivou ćelija kakve situacije, to isto tražim. Tako da, tako dođe, sat vremena vam je testiranje i sutradan i nosite koltere, sutradan se ponovo vraćate i je to prošlo za 10 minuta. Bukvalno još pola sata se vidimo sutradan, 10-15 minuta. Tako da imam i baš pacijenata i zadnji pišu posle ovoga prevoda na engleski cijele Evrope. Ali onda traže online, ja nemam vremena, ja im kažem napisat ću vam sve, stvarno ne naplatim ništa, to kaže što treba da urade, ne mogu da stignem fizički. Ovo je mnogo korisno i što se vidi uživo, ja kažem, zato sam rekao, pusti ti Zoom, vidimo, iskoriste priliku, ja dođem jednom godišnje, onda dođem u Moravske Toplice i onda iskoristimo to. Mi smo vam veoma zahvalni što dođete do nas i baš bi se radi zahvalili na ovom prilikom. Ne samo za ovo sad ovdje, nego za sve što radite, za sve pacijente širom Europe, sa takvom srdačnošću i tako, ja mislim, sa entuzijazmom i voljom i borbenošćom, da ja mislim da to je Isto tako. kao ti. Da. U ime Društva bolnikov Zebra se vam zahvaljujemo za sodelovanje in za današnje predavanje. Hvala Bogu, meni ovo mnogo znači. Hvala. Zajedno radimo veliku stvar. Jer vi se isto volite, imate entuzijazam, drugi to ne rade, čak i više radite nego moji u Srbiji, vi radite ozbiljno i s vama za naprijed, baš onako se radimo kod toga. Za tiste, ki ste tukaj prvič, mi imamo drugače z Društvom bolnikov Zebra tudi tele majčke, ki vidite, tam le sta dve oblečene. Če bi slučajno kdo še rad imel majčko, da bi bil del našega tima, a ne? Imamo pa tukaj le, evo, tam le sta dve, pa lahko dobi tukaj pri nas, nič ne računamo, so samo donacije, če si kdo želi. Lahko kar pride, pa bomo, evo.